O te whiwhia e o wholofa ma whaatalo whantu le mai moanga si o tātou wa turu o Samoa le rei fo I vaenga o lea fiafi. Ina ua tolu minu te ua te ai nei le tu la e wha e le tautua wha wau, le tautua whai pēo, le tautua taulongolongo. A le tātou ala ata wha asalalau po le televise wha asalalau o le Blue TV ma le polokalame le nei o le tauta iae ma le maruia whaiva o le tātou o te ruu. Ia, tauta iae le fia o le oli mai lo tātou ma taisili I le langi le nei fuivanga o le fiafi. Ma lo le folau, ma lo le whaatoa Samoa. Ia, I whaiva e masani iae lo tātou o te ruu. I lea aso, ma lea aso, mai lava I le tae au se ia pa ia fo I se taimi o le nei fiafi. Ia, au te fia e whaafei loai, whaatu lima. Ia, ma whata lofa ia te oe Samoa le pele. Ia, e pele le whatu o le loto, o le mawhauwhau, o le anganga, o mea malava. Tate mimita mo te saafi le atunu o Samoa. A wā o le tangata malona whaasino manga. O le tama fo I o le ele. Ia, oe mau mai tatu uma. Ia, swafa maru malo Yesu Keriso, o ia o le tua, o ia o le tua, o Yesu Keriso, o le tua o le ola, o le swafa o le manu malo. O te fia e whaatalofa ma whaafeilo ia tua ia mā walunga o si o tātou o te ruu. Ia, mai lamba I malai tele ma malai tāwhunai. Ia, awa fo I le tui manua maona to'o. Fa mai o ele o le tauaitu ma le tautangata. Se ia pa ia whale alupo. E fio ia le tupu whanofo ia au waa ma ainga. Fio ia le matua. Ia ai teina ne fo'i o le whalefa, ia silia la e ma le whalefa o le tapua inga. Whili ma pole tuu na tauilo I manua malo. Ia opa ia I o Samoa whamai e a fua matangi mai le oso a e o le la se ia ngoto le la. Ia pe a mata mai fo'i le tai sama se ia pa ia le tai ula. Ioe. Ia o a umadu langa e whaalupe ai Samoa o ta oto I le whaavai o Samoa mo na upu. Ya tātou whaatalofa ia I le swafa manu malo Keriso. Eoi. Wa o mamalu masa ma whaingana. Ya, o mea tātou te siva tau whai ai le soifuanga nei. Ia e whamai whika ia lau whailaunga ala kala lili. A umaringa I soifuanga. Ia, ona tātou o alea mo tātou ingoa. O ingoa nga wha ingoa. I ka kua. Wai pio ingoa. Ia ngai pa unga ingoa pia kerenga kaudia. I runga. Ya, fa manuina le suafa I o valiri fo ia fiafi o le aso. Aso lua le nei o le aso lona lua. O iso le aso lua o le aso lona lua fo eli o le nei masina lona fitu o le nei tausanga. Ya, wa tātou ia ile o ngā te tonu pe o le ua tātou amanta ile ape fo e whaatini. Ioe, nei fo I tausanga. Malo fai o le whaiva. A talo whaatu le tau au auna. Ya, e fia tautua oe ile aso ma le aso. Lima aso le vai aso. Ya, se vanga na e wai ne tātou whaapitoa e oso whaafose. Ya, ona oso leo le tātou whaalawiloa ma tātou porokalame mani o tonga weekends. Ya, e anta o toa ai ape foi masani. Ya, e lima so le tautua le tātou Blue TV. O pa ia mau mamalu fo I o le tala lelei, ia, whaatulou I feo I o le tala lelei. O tau o lau whai ngā ruenga te tofi na whaawina le tua, ma lo whai o le whaiva le nei aso. O amai. Mai o tou e mai se ona o tou foritua ni se o kalesia pe o le metisi o lo fanga solo na ia la tou foritanga I Samoa ia a o nisi foi ia o nisi o aturu walango isi e kungu e isi e kalesia e fongo usu I Samoa e foi isi e kalesia e fongo usu mai ngi usila pe fongo usu I Australia po America fo o fea la le te mai mo mai I fatalo fatu ia matua whalenga na yo matua whalenga fo ia fata waita mare faritua melody Whaatalo whaantu le nei vanga o le afiafi. Ia me se foi o na ia uo whaafengainga. O malava foi ele ngata o maftanga so whaatasi e whaafengainga. Whaatalo whaantu whionga le sea por sunga le sea ia Reverend Paulo marwharitua. Ia, sunga le whaafengainga Filimoni tuinga mala. Io e tuinga mala Filimoni marwharitua. I nai West Auckland. Ia ngata foi lea o le whionga I tamapa tele. Father Michael. Whaatalo foi sunga le whaafengainga. To ina ia lale peteru ya marfretua ia vini mafuta mai nai mangele
ia ele dei vanga o le fiafi ia nga te le o le no ia fa fia ngainga sunga fo ia pasta tanga loa sunga le lipule ongo le aunga tuspa ia le Assemblies of God Samoa na i Robinson Road ia malo do ova i faya onga lango ma faya onga uma fo iole io o ila tau nga le tua fatalo fatu i sunga e pikopo Prestino Steki mo tof so swani ia o whawhengainga o ti akono o elders ma so o se taulanginga lava o ekalesia e fia le dei ke lope fatalo fatu asiata e nei vanga o le viavi ia ona fele o la fa malo ma la fa talo fa ia Samoa male mali o lasi wa au fanga poto lungo de por kalame fa talo fa ptotia o ele te mai mo mai e fa singo fa pele ngeiro ulima ai fa sino tonu o tu lava ia te oe lea e te mai moa mai le taimire nei. Po o fea lava o e maua mai ai le nei ulu po o au le lei. Ai anga kala. O le ulu po o e pito sili o na lofangia e fa pele pele i ai le to tele e mili pe yo fingo le leng. Ai o lo mata mai ai nisi le mea lilo ma ati ngu mai o lo iai ilan tau pe mata la lafi pe fa mata pusi pe fa maka pusi mai kua pola pe fa tu mai fa tua pola vo idel io e tinga ona ata ya utala life ai afisidi ai maua ho kama fu ngale langa aka ma agree ya ukala ai nga ofisili ko tangata fu ilele o nga ke maka di kau kaya kiri kai o ke ia le mau ai lung awala ngo tanto ele o langa le na mo fa folinga e pi ke kanga fa le yango e te alu fai o tala e ke alu o au ele mai mau asinga o ka mai data pronounce America ele kai mai mo so ka mai data e maka i fu pro kala me le lau popo o ia ma le la io me la mia o fiu au ke fiaru ia so ia ma ele kai mai mo so data e maka i fu ai nga nga ke ia maunga wa mamulu ia phone fo ile ala papa i lunga le orang ke phone ala longa ko long ko dua ala longa ko ai fa mai nge ya ke ri maka ila por kala me au ke fa ko le ke le me o po kala mai le ai se de me ali ka share mai fo ia me mai me nga ka share mai fu ngare mau o ke ri ke ka ka fiola ia walanga ele se la utala o le tele i o tangata o le mere ke o foi se fai la ukala ya o ele tele na e fa pia ete ka kia ia le me ta o le mau sa walanga ia me ka o le mau sa wa fo ile le me ta share solo ma ai e fa pito nga fala utala ya o ele e fai mau sa lo maka mai a o lo pretendia e fisidia ku rosesi ma nga yor kau kai ya nga po ka fiu fo ya ka me kai o maka nga ai uma un kala ma upu me uma ke kau ro ko inga le ma e mata le ia se lo wola leanga fa talo fala ya oi po fe o la fi mai ai po fe o fa tua pola mai ai pe te fa tua pa mai ai o te lo fa tele mo oe ia o te fia whaatalo whātu bo e whaatalo whaina i woma paanga tātu pokalame whaatalo fo i woma paanga i whita le ni pokalame ioi afte dele whamerika la risko inga e kakau fo i ngai iaise si ika ioi e tatau fo i ona iai a whai e tu whawhea ngai mea umor soifuanga lono winga lai te tau ona tātou tadia ina. E iai le me ta o le loto le lei. E iai fo le me ta o le loto le anga. Nā tu ro reo langa. Walanga a whaapea mai. E nga o le lei. O lono winga. E ser pānge ka le kau ke ngofo ai. E ser pānge ka le kau ke ngofo. Pe a whaapea o ko ai ngā kūlanga nga o le lei. Ai ona e fai mai e tu whaafia ngai mea o malono winga e te tau wana iai. Ia e iai mea lelei, e iai fo ima mea wha lelei.
ya. Mela le fa taro fa joy mo folo fa joy to tele. Ya o to rungo tato por kala mela amtalia fo te te ya el vanga fo o le fiafi. Ma lo lava le pale, ma lo le fa to toa, ma lo fo ya le tawa ta i le yaso. Fa talo fantu i ya ila to lo mfa yo mafuta mai Samoa. Se tato turu fa aftaitele le mafuta mai ma lo fo ya te o le fa to ile nei vanga fo ile fiafi o to ma Samoa o lo mai mo mai i Australia, America, Hawaii ma so se tafol nei kelope fa aftaile mafuta mai share tato por kalame ma lie yo ngi se fa kulo kala o kango ngi so e kunga ngi sika ko news update puyo Maleo so mua e ai runga ole article nga o fai kau wai mai Samoa. O makua fa mo ai se kasi o kamalo se ave taxi. Ioi. O fa pe ole heading lai sau. Sole. O rua kausanga. O va mar siria mal rua kausanga. Le u fa fare pui ai se tama. Ia po se kama. O fa o lima se ave taxi. Wa urangi, wa haru raro o fai kala. O rubinga o fai tala iai. Wa haru lo mafau se uso ya mau. Wa manga ko fu orka ko rupo o ave taxi. O lea la wo so ngi mo o fai kala o fa woi le li e fio like au ke de manga au ke va ya ko mau le wa fa kama ia mai e sesi. O fai tau ngatu. Sole, ai sa ngari le ka ko o ri mai Samoa. Ua fasi wa faa o lima le tangata lea sa alu inga luenga faa vaitai. Wa faa o lima le ave taxi. Onga ua ia masaro salo po ua ia iloa. O lo o fai le faa ngumia le ave taxi marongo oru. Oh my good boy. O le ave taxi. Fa mai no fua i ni usila. Ai fato a fo ia tu inga ruenga fa vai taimi. A o mele o faisi le vana tupu a le fato a lau le unga. O le unga la le ua iai. Rua kausanga de fare pui pui siria ma le rua kausanga de fare pui pui. Le kangaka le angar ko o rua. Ai a uma ku le po. A uma ku le vevesi le feoa i la veve rungo le awala. O le nei fo i watoe manu mai fatu pe e fe kali ya i maka upungei. Pe sing fe wa wai pe pese fe wa wai a o mai le I ai o le tala pe o le tala tu lo fi o anga I paia ma fatu wal mai ale o kele fige paia wole la ki finge fatu foi le wingo la tatala o mai ai pe o issue wange ye rua e la walunga fako asoso o kure ye mangisi a or kamale la walunga la ver ka vale po le o sole afea Isso. Io. Nela o fa makwa o so leve taxi. Au ke fa ia kula o kala. O le sa o fo yo le taxi o so ai de mauna le ola ia ingoa ngai lunga. O so sa o ale kanga karinge lo no winga na matua ia mai ka winga le. Le ave taxi le ai o so mai kai faria. Io. O kai faria le nga maua mai. Fa mai nga o nga o so arga ka le ko kongu. Fai langa kala le ave taxi. Fa mole atua ui. Fa mole atua ui vai tele. Isso de. Fa mai nga anu ar ka vale la ya nga ka vale aru vai kedi. Ai a makaronga siri lo marka kali kua le pasese. La siri. Ora usunga nga le fai lu afea maro ko ru. Ako va ai ka ko I menge o ave taxi ai mawa. O lau su nga le ai fa mai lai fa yaku ai fa le yang o ave taxi va ko pi fi ka ma ave taxi ai va ko fa mai longo wingor ko nga ave foi le va pe. Vai po sa or ka nga ki. Wala nga o anga ya o ko ave taxi ko ke mai mo mai le kai mi o ko anga ya o gero la ke pakuro ko rom fa ke ngare u fai mai asi ya
o ko wanga ia e ki ngā ngai loa o ngala a maua, la a mule mea. A o le kali ia le manga o e keu, le manga o e lai feku. O le menga e vili a koe, war kalanga le rile a le tamasi. A le nga e vili a kuro ko orua. Ana ngo winga la halua. Vai po sa ori le maliunga. Oh my good boy. Ala le o matua tu I me male uru I kua. Wa ko sila sila I le me o yai. Matua fa a mo mai au karinga I le me ru o mea. Ioi. Ia. E fa ata la fonga. E uye le ai se fa tanganga fa le tu la fono. E ke kango e ke fa o li mai fua. E walanga le mera le bokupi. O le ala uko ya wala ka kale le walu fa pui pui. E le o alo e tu la fono. A le winga le o tau fa ma fai. O le winga le o tau fa ma fa. O le tu langa le a I mea ngei walu I luma malama I mawele ola. Mea le ngei o le fia o kou ngei e kali le kupe rea sau mai ngaruenga whaavai kaimi. Ai o le matua le leifo I o kou whaamudi. Wa o le kai o le unga ngā le mea. Tei lola o whawhikainga. O kango read ko o le story o le mea. Wai whesi ke le o le story o le mea. Sa e le sko inga o le makua ke le o le story o le mea. O kango ala whaikau ko o le story. Mo tau tuli tuli. Pe iai se vaenga o le story e ungai ufo I le. Inga ke uko e faa o lima le li le rongo o rua. Ia, faa fetai e le o iai la se vaenga o le story. Ai karo sia in reality. E le ifo I se mea nga kupu fa penga. Karo sia le se mea kupu. Ai, tasi nei o faa mai wa tele na pipisi. A boko sila la. Se fakula ukala walanga e le fua kasi le or kako fasoa mua o le meo le tangata e ola le maungi e le yasi si ako koa ai si fea kula kala e sa oer kala le e ile me ka o le error e ile me ka o le mistake e ima me ka o le intentional mistake o lo faya mo lo mo kingoa oi foi la le ai te fia fai le ngā ruenga lea o lo fia fa tau tatala tai to o ruoisi e wa ka ko faso e pingisa o kwa oi foi la le te fia vai le ngā ruenga le ia e kami malo ata malo mauti noa e so la le amiolenga ai tulilo e oi Ameriko mai kamiki ma ko sava e so la le kulilo inga ai amiolenga ia ala fia fai le so la le amiolenga kulilo mai ole mea ngau ki fai kuai e so la le kulilo inga ai amiolenga ia aro vinga le ola tala tati fai ole la o fa kama ia ngei le o fa o li mangei ile avetex ia pe moi ia masalonga po le halava. O le fautuanga aua le faia. Ioi. Aua le faia. Mai siko inga. So le. Se le o le faia kua ua manga yanga fai ya. Malanga ini si fapenga. E pe fai kua sianga me mo ua sao marwa kua ilava ma fai. Ma pe ya le o ngiau mea koking o so le. Ele o niau mea fale o mea fale isi. Ai a fai foi ua maua. Kalia le maua. Eyo. Mene si kala le si kakanga ke vai foi pu ka usilo le no re pasire si eso mai. O wa kele le usilo o ka vai o si eso mai samo. Mai de kala maria le kakanga le si eso mai langa ia foi ka mai video nga he sa fa i no re pasinga e karkala ngor ka kare langi fa mai. O te mai te oti. Uma le mai oti. So winga. A wa iloa wa ye singa ka fa except Talia le maua Talia le toilano o le upu fa mamafa I think o le upu fa mamafa o le masinga ngi o le Talia
kadia fa umai oi po le ale kadia a o le a fo i kadia ngai fia ngai ma oi fa uma nge lau sunga nga po le ala kadia talia le masiasi talia le to ilalo talia le oti kadia o ai si me kadia aya wa umala u fautuanga o leisi vaenga lona lua awa ko ke a wale aingi ko pasese ko kongia wa kasi la le fa fikaudi o lesi mele le tele na fai o touta maita ele lava loa ngi ko pasese ko ki fio e taxi mare ko kongia taxi fa nga lo o ko le mele o aka aka fa nga lo o ko le lau fonga fia mare kalangoa fenga winga wia fa nga lo o ko me nga e wa va ko fo ponga Ioi, o le fitu alalo, a wale a koa le pasese savati. Savati, mati solo ia pia mai savati. Awa o le mea le e kupu ai fuolo ngofo ave malau nampa. Wafo ila wa e loa le ia, e nga o vari lau nguku a mali pistiki mele kukongore ako. Le ai ma se manera. A o le mangangai o la e I ila vari lau nguku ka upe mai masarukimu e ruma I lau maka. A o le matua manai o le tafe uu mai o le lotion. A o e sila fia e oe ia e leise se lengi. Se la ala a oe ia ki faa senten mai si ngā wili ka piripiri ma I ka ngā safarivari ya oe ia. Peia o langa e la kui fafo e kere kupe. You just want to lose some weight or do some exercise. A ole mea lea ole le ai o se kupe ai fa moe e fa pe ya rasu e fosinga o kama ya taxi rasu e fosinga ngau sorore ko kongu makan karkarangoa ya ole o langa yo le taxi o su wai le ka ilo ngi kanga ka su ngi leo su pe ku kusa ma mengi o taxi su engi solo mea io solo e taxi mea uma e ho oi fanga u fia na ya tama foi dele ele fisiri sa o pe faiso ainga a le poco ye fa kabir fisiri talo fa tama itai o kere e taxi era nga o picture inga ko inga skaili ya le fa ye mau o ye le o fa ye mau talo fa tama itai ya le nga foi pi amaka Hi sis. Ole upule waka kaunko ya ese mangana. Ole sis. Waka kaunga ese upule. Hi sis. O fea e anga ia. Ya. Mana ya maka fa penga. O lala wo fia fisiri pe fa se ainga. Walanga ole su e fa kakala o ngime o vetex. Wo fia fisiri pe fa se ko orua. Ai pe musu e direct le fisiri le e musu e va nga kawilo ai le fia fa ko orua. Ala ua fa mai. Ya e to fia na yo wano. Vai pe o fisiri. E ko fia nga yo walo o to fine. O le kaimia e oso mai e kari le akala le asi aula le aka vo le si aula ia la oso vo ia alo nga fa alongo ko ave taxi waka lua mai me nga are fonga umi le kua mai ia la oso vo ia alo alo mari ko nga sawar ko nga kari nga kau mar ma for ave taxi afu wala kala isa wala kala urpinko wala kala ke ia nge e kali lo fa penga si eula ke ia nge wo so me ara taxi ele o se fese puki e kamia kura le taxi ole mai le pu a ko ngwa nga re ngo fo me masi eula ole mai le ko ngwa nga re kamia ko masi eula o se avangoa e mo waisinga panga ngoa ya ke o kari mo la pe ka musu e ka musu a fe le mo mo se fese puki mo mori ai oi ma ele fa mai ora pisi ma ala i loa o fionga i oi fori ngei lo ia pa ele monga oi fori ngei a fako a ba ngau vai le fa o kala
Ka ia kula ia le hoila vevesi ai inga me le voi. Ku inga fa asoa nge ia uma e foi e ko a me marika. Ya wala vai na la ngoro vai mo to ai tau nu o malo. Ave taxi o tota mai tai te i taxi so ia a wale ai ngi passes. A wale ai ngi passes. Ia a ka kia la ia. Yo a wale ai ni passes fai sa o ia. Tama malia wa asale la. A wo fia kurikuri a kwa se fai la o kala vai. O fa longo ko au ka wo so mai o ka ngu. Iyo e fa penga e fa penga da tatu manolonga. Tatu manolonga a foi mai. Fa felo ia o malo o le wai lungo tatu por kalami. O malo mo. Ia o le komiti le fonga te fono ma sui te fono fo tua samo. Se fa manusina le fa mo le ile aso tai au. Mosi o tatu o Samoa inei o roe papa au. Ia matou o kile nei tatu marolonga iyo e fa sa upki ma ko fa lelo misa so ia o ke le o fa ya ku ngai me ki ro ko misa ifu o e kinga so ye ke ko langa me ar ko inga nga fa mua o la wa me o are ki ko langa i runga ka nga me o umanga nga iyo e mafala o umanga ke o ilando e di ko langa iyo o le fa so ia male tauna tatu tedi e so ye ki ro ko kau ai arunga i uma e wo I me malo tatu marolonga. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lauta la eo atu lava I le lima se lau lima se futa la. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mo wha mo maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go!
Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Jamena watila wa John Sifuru male 2 minuto je dele jula fa ile chau fa wa wala Blue TV be sur proclam be chau te yae mar be favor cha chau tru ile de fiafi ai le fa filo ina marupa ula ve chau mo le cholo fa ngor proclam me ile sauni malanga tuai o le tali ia Copen fa iunga mo America yana koloninga fa ta pena fo ware ave masuyo sa mo ta longo olimpeka io o le alo sunga ya apelu fa iunga le foi sai talo le tanto au al manusa mo te to fitu ya le mo matua ele tali ta alo kof ya le malanga du ya fam dia le to finga malanga di vanga fi o te fi fa fe lo ia le sase lua ia o le committee le tato fono fo tua wa ta oto nei ia i swing fo lau nei le fionga te fono o le tato fono fo tua fono a Samoa ia ai au gila nei po ni usila dei fo ia le fionga le to li i le tamaniva ia ai ngole mali toa le fionga ia to filau Ted Stanley ia nga te lea o lea e va lua mai ia ma tawala lua lo la safu lau le dei vanga o le fiafi pe tau te lua ia ma le sui te fono o le fono fau tua Samoa e ni usila dei po au kile dei ia le to fa ile pule matua ia il matou fo ino nofo e sio matou fo i pule ono sa la fai ia mata fa to wono ia i lungo le tatou proclame le tau te iae fa talo fa to le bo va se ma lo le folau ma lo soi fu mo wi lo klenga sia mai malai ba au mai vai ki malai vai malai lo ni ya la kau sa mo le oi kai ngang foi langa fen kala u klenga sia ka lo kausia frikoi sai lo e leo foi ya misi o alo lil mayava mali sai valo mua foi malela ko ainga ya o sanga mo fen kanga sai fen ka o leo a ko ka pisa ko ngei le kio lo klenga sia sai ia tau fai fa malo le ngale le yo le tua le dei vanga o le fiafi fio te fono ma sui te fono ai ke rua do ai tonu mai o le ai fa ia tu sia u fisanga anga ia taxi io ai u feta u tonu wa fola le anga o lua a fionga vantu lua tofi fa te fono le tatu fono fofo tu a lua sungari o ave taxi ri sa ye fo te mi o mia lua taxi wa ile taxi ngisi o lua taxi ma ia ama ia sa do sao ya manuvao ila umata upo lu te fa so atu langa o news la so Samoa wa fa o lima se kasi o kama po tama is every tax wa ia masalo mia o lo we pe o lo faisia la fa anu numi malona to o a malanga ile ngar fa vai kaimi ia le la uta o to panga la fa so e o le fisilia la o amata tuia ile to pa ia mata fa ki uso le mana lua sai hangi ku se to ye ke so i ko bila umani o le no fa so nei tasi e yanga ta mai ta iti i taxi pe ya fa le lava le pasese ma le ni pasese
e pia kau whaonga la winga fo ile o le mataata o le pia le whaatawhai ia matulanga whapena pia tau mai lei mai ai ia langono le taxi ina ia aku punga i mea wau tino pia tupu so o matawha o ni au tabi ia mea whapea o lela kulei me wa pio ko filau sa ave taxi boy ngai deu ke manga kuasa uma usa nei ya wa ka wa wala ngai ai o lele lavo le pase se le e kongi le ke ka wa ko le ku le fi ke ka fa ngale e tau fa la vai lo pase se fa la vai le pase se mango fo yo ka ko wa ia le iku pale malo se ka ko wai a fa pe fo ila le a ele ya la ile ao ele le ya la le ile ao wai pile e ke piu a lo ile ao ele lo po pe alanga e o ma sangi fo ke man ko fo Key Street le e so ka ima Common Street ya sawe fo ya Queen Street e so ka yu mai nga ai a matatu ke road ya maka ko ngai ke road pasi a ko nga ya man ko fo ila a ole nga pikin me ka ole Hales fo le wa wa ilo umala mala anga nga fa abtex e o mai si o nga ngai po ia fai ka wa kwala se le ngi o ngai lava le le ia la me la ko fai ai nga ku mar nga le ka le fe ngai o la fa ka mai ki nga le ai nga mar fa nga a le la ko so di kula fongo ia kula e sa au e o so mai ase ka mai kai fo i wa ka u le ua va ngi fo fa fonga le ku io le ave taxi la le o lua po o ilunga le au o kama se la nga o po ngesi la ya kama ye ele lo we pingu fe e sili le au o le po ye no nga winga e o fa solo a ko ai kama ye ele ko mpanka fiofi kama isi nga ka ko nga wa o kele ave taxi ki tiro ya mi o fo ya isi ave taxi pio si o kali ya kurunga ya o asia kai ya no winga la le wa fa fonga samo no winga ile sao me ile ko fam ka fa ai fa pe o tuana i tama ita o na wa le ni pase se e ke mo sa o la ku fa o ke vilia le ofiso leo o al man ko ka ko o lo ye pe si o manga pero o ke fai o mai ave de ke le wa ka ke musu ave se o nga wa pe ave o nga ke o fa le ko ngo ku le o nga e maka wa le ko maka i ka le o le kali la ila u kalenga asia o le vilia le ofiso leo malo fa wa le fa lo ngolongo ku ngeile i Samoa ia no nga wing ai sa me wa o so di kula fo ngai le ia mana tu le wa fa o lima le ile sa lunga fa vite mi ida ave taxi on fa mai o le fa ile la fa ngumi morongo oi kalo fa o le sa o la mar se o le la maka o pu le o mautinoa ai o fa o lima ia man ko o si o ka uso har masalu e ta tu sa mo e asa ho le fa ai le asa le te masalu ile tu langa o le ia fa time ta fa ava ku yela taxi sa mo wala o ene ka ave taxi ai na ka ko ku yela taxi sa mo ala ko fila o to filau o le ave taxi mo anga i savalalo ya so ia au avo i sa pe savalalo o luma la ko fale sa ave taxi ko fila e va tai siata mo le o fa so e sil ta o le po mi ta o ta to ko tinu o i tonu ale tau no le pu foi le fa sa mo ele ai sisi e sao ele ai foi sisi a mi tonu le ta upu wa sisi le foi sa mo i o la ngona e tau le fam talaina ia mea wa fa pe tu punei o le po i ele tau no le upu nai le sisi me foi on talia ni me pe le anga pe le io wa i tonu ala le fa tau no le upu na wala tai tai mai tau e sia ta ma mi foi palo
I le foi le fo lau to tupu me ni vai tau. E se le tau mo e fetala e foi mo tatu tangata le mele ole e sa oi e asal fai vai le asal masalo. E longo fi foi langona. E wa langona io se fuanga i le fai na visia. Da te vai tu lo to lo ese mana skaili mana fainga e fai matango le telefoni. E o se la ni vai tau ma wa me telefoni. E o so al ma so salo e o le toi ngā mena pi e puna pi o le vai hoi lea. Ia ki, ia wala pisiri sao a vitu, sao a mtapa. E si aki e se o wharatua lau telefoni te ru taimi. E o tai tai ni vai tau. E no whala matua mala telefoni e vai tau. O mahoi nā taimi o soi fuanga e. E a lei taimi ia. Sa ngā ngā kere fuki au taimi wa. Mano. O le nā wa baturi fautua ngā kama mā kukua. Lea ia tātou foi ave taxi o le nei foi taimi wa iai ia ai e whatatala fonga ai iai se au onga le lei o le ali tūlanga le wa mai palauli whaile mea sao io ai loa foi le o lava se lengi ia wha malia le lei ia e le umai whaia so le tua ia o taimi foi le nei se siria kūri si au pase se mau me wha manguia wa ili se au pase se le se kupe ala ua wha mai wha manguia le tua e umanga i koro puar ka manga ngarfua ai e sau pikir ka mai fa ka miro ya Samoa ko ia nga ke ia la ia ro mo le la o ka wila le o si o tanga le ia ai fa te te ba nga o fai fo so lo sa o fa so ne fi ai ala ta to wo lo le tu langa o fa mo o le lo ma o uma le tele o tu langa ile atu vasa sa ta wasa le pili le nei ta to te lima ina aso fo ia na fi so so mtutia langa fo yo tatu submission sa tutula ye luma or committee filifilia fa parliament o la to ilo ina le nei pili a wala va tatu citizeni le na de se nusila a ole ma utala la fionga le to li ma la to fa mata fa le tete fono mo tete fono fo futu ole wa to e talo atu le to mafutanga ya marita fa to lo malo I paki ka kasingi ina ia to fa tala una mai se ia tatu toe militino ia ma toe mamoli atu lava se fa manatu ma se ole ala la so tai ma ua faile failo inga ma le vaenga fa fai ale act a tatu tala no ile act ole ka ke kala ngore malo wananga o la tole ile malo so fa tasi le temi le nei ma le national ma le New Zealand first ia au mai se ro fa to fa inga ole a se ano liwo le aso tai au ia mani fofuanga o tapenanga mo le aso tai au ile ro va se lo le lo amatatu ia so mo fo palaudi ia e mo lava o no fatalo fatu le paia ma mamalu Samoa o lo mau mai nei fa sa longa I lungo penga ta failangi le ngata fo idea ia o Samoa lo tautonga le songa tu mo pule tu au malatau a ingol time ma fonti e fa ngalo ina fo I uso sai ia sua ma le vai fanua fo mai tulangi sa ole ma le launi una sai lua le toto tu manua e fa pele la una motasi o sa na ma fa ingata ta to watu nu o tuia fa tino tau sala I le mfai ona to e se unga tupulanga e maneauna tupulanga I rumana e mfai ona to e se unite e mese se iota e le ngata ile au no fa talo fa tu asin sino tato watu nu fa ftai te talo fa ftai te tapua I faivau lo alo ai e matou nei e tau mfai ngol tato pili lea e ona ma nei leo la u whaftai tele tātou watunu le ngata I lea I o sunga I whawhiangai ngai so se tō vine a wale atua malona whina ngalo I whaftai atu tō te talo ia so uma I whai pēr ia le ala fo I leo le manuia ma le tau nua I manuia le leo le nei fō launga le tā whatolu whaftau ngai le atunu o Samoa I tonu au kilani nei ia le ngata I lea ia no o I fo le fasili lea ua tu mai le tō whale vai malai ia vi ia le atua wana o le atua e silsili atu na iloa I lo me fai le tangata io a fa manuia le atua se tau mfainga io le ala lea o tau nuku mai e le nei aso lea ua toyo ni tula io na fei loa I loa lea ma vaeng fa upu fai mai ai le amatanga ia sa fa o lolo ma au ia le nei ta fatolu I le tau mfainga o le nei pili mo le silafia le tato tinu o le pili atu iono
o le tamali I mai Rarotonga, Cook Islands. O le tangata le nei siata na si ia le pili le nei te tonu. Mana tua foi le pusa le nei na watu tonu le pale mene fia se lau pili le pale langi fai pule. Ai se I fo laki le pili le nei. Le pili la le nei o le nei o tātou te vava o ai ma. Io ma tau au ai fai nisi tangata ni mea fo ia fafau ma ni mea fa le tonu. Io al pili ai e sa o alon fainga. O le toi fa fo I me o tātou se tseni. Ia o le amata mainga la o le mātou ngā le rue I le tau mo fainga. Le na pasinga mua. Ia leu whaasolo mai le lona rua o pol kalame la ia whaata titia. Ia e momori o tuel whaftai tele le tātou o tinu. I le lava papale ma le onsai. I le tātou tauawe mea ina o le nei whaamoi moe. Le ua umatu tātou oral submissions, uma tātou written submission, uma foi tātou cards foi in tātou ngāli rua e mai aso e fia. Ia lea vi ia lea tua le tō fotua I mai ma le tō ngai mai. Io e le ngata I leo le ala le nā o le mā o mai. E tau whai atu se whamatalanga ma se upu I whaftai ai le pa I o Samoa. So se meo au kilani o lo a fio ai mpa pa hai tātou o tinu. Io e tau tala ma le whaaloalo a o le polkalame. O lea wo o tonu mai a. Lea wo uma atu mea nā tu fofonga ma tustusinga ma meo kātfo isa tātou ngalu. Lea la o tau nuu mai I le wheiloa inga o le me pāti muli le nei. A wā lea lo atu le I le afo I le toe pasia ina lona lua. O lea o tau nuu a upu o le folfolanga. Pea fo o pea toe tu atu I le mainga e mose o le nuu o Israel. Na mai le o. Na mai lea whaali lea tua ia I o suasau I whaako le malanga. I le nuu le folfola. Pela I le taimi le nei. Ia vi ia lea tua I sau se taimi whao atu e tā whaale Lau te lengo al polkalame. Al polkalame na leo tau nu, leo tau le ai o alae. Leo ua folai I le maa meo le tātou o tinu. Tai au ena, mana tua le tama leo simoa. Le tai le, asiata I le act. O le la sui palemia. Le la sui palemia, le uma peto tolu masina. Mana tua fo il whengainga le lentusia. A makaresi. A matalesi, le la uma Winston Peters, le la whailo ai la ma sui palemia wat. Si le ta uwa pen. Wa le tolu masina I an sui palemia. O le malo leo whailo ai mtama. Le watu sao atu iai, le mana onga mali lia si I fo ia tau lima I tutonu le palemene. Pa si le matou pili lia, fai matu la fono. Sau si taimi whaalau tele atu e fionga le polkalame. Siata? Malo whaktai le sa tanoa lo fionga te fono a tufilau. Lau a fionga le sui te fono lau tō wapa lau lipo lau tō wha tō mata wha. O lea le whata ua lea so lea tai au. Ai maise fo I le whiloa inga. Pei fo I ona saunoa I le fionga tōtori. Ai malu le turu. Ia, whaftai asiata. Salo lewa umanga pai ur whangua le kako whiawhinga I fo I le fionga te fono. Ia ngau upa ia le kapua inga le fionga le kamaikai palemia, malanga ka pengeka. Ia ai maise fo I le au malu le malo, malanga masiofo, sui tofia, malona faltua. Ia le ofisa le whamasinonga, maona tūlanga whaarupea. Ia o ulu makanga luenga ese le malo o loo ngā lulue. Ia ua se luma ngai manguia o Samoa moa taheao. Ia o le lako kāpua inga mau o lai whai mai Samoa, le pāle menge ao Samoa. Ia o lea fo I sa waai sulu le tino I le aso ngafi. Ia lea fio mai fo I o le taitai o le itu ngai. Ia o sa failanga submission. Ia ai mai se fo I le sui taitai. Ia ma le afionga I le whailau tusi o le ikua ngai. Ia o le pāle mene atoa leo Samoa. Ma lo whaafitai. O lau whaafisili a siata I le kulanga fo I o le whaamoe le aso atai ao. Inga ua uma o ngā whaile ko lau launga mua. Lau le koe o ikua, po le pili ai, po se kulanga lewa uma.
o Samoa atoa lea ua afifio mai e lango uma lato mata upu po submissions. Mali. I ku langa o le momori aku fo ilala o nganga whaftai. I le mamalu le atu nuu sa whai umala ko submissions. E kusa ai ma le tau mo whainga o le maua le sikisaingi dea. E ere ukari kongo nga sa tala no aina le tafa tolu o malo. O le fono whai fe au so fatasi. Ia e mai se fo i le pila wha. Ia ma le fono fautua. A sa moa i aukilani nei. O le tafa tolu na malo. Sa lato tala no aina. E tatau o na ami alo ia pati tasi nei. A waile ai fo isia o ngai whai ele kako submissions. Mali alo. Ai kakau o nga kako wia ala mea. O le tua ia maleanga nuu o Samoa. E kako ke wa ai se whaalo alo. Mali. O lea sa kako kalimalo mo mua le pati al green. Lea sa fio mai ai te mai tai foi. O Marama Davidson. Mali. Ia sa fio mai ai foi ma le li fai pule o te anau tu yono sa tatu tali malo mo muai. Ia o le ko fa ka kala ma le moe nga a le tafa tolu o malo. E ka kaula o nga fa solo mai uma paki. E kau ke kali malo ai. E alanga mahafua lea tulanga asiata. Mali. O ngare kulanga ia momoli aku le whaaloaloa, Samoa. Samoa uma, Samoa i Samoa, ma Samoa i Aotearoa, Samoa i Australia, Samoa so se tafol ni ke lope. E momoli le nganga o le tū ma le anga i whanua. E tau atu i ala tau, tātou o lo o iai le tā leni ma le mea lofa le atua, o le tū ma le whaaloalo. Mali. O le lai kako ke kauanga ua ia whakau nguu le mauri siksaingi. O le kako ka kalo foi la lea iai. E o mai se whakingo kako anga nguu wha Samoa o le vāwhialo alo ai. Ako o le ala le ke ua kali ai. A ua lea e uma ia le le act. So foi ma le New Zealand First. Maoli. Ia o le pākia Maori. Ia ois paki leipa. Ia fai u national. O paki o mange. Le ua iai le ko whaka kala ma le moe i tafa tolu malo. E kakau ngā ua wai mai. E se i fai se kako whaalolonga iai. Ia mangkua foi la kako ke le avengi ke ukusi mangi kupe. Mali. O ngi ngai whaaloalonga foi e pe o se keu fungala au. Siapo. O le siapo, o le vala. Se fue. Ia, o se fue. Ave faima. Ia, o se laulau. O kulanga whapenga. E ave iai. O le amana ia o le tangata. O le tāua foi le ngao se meolo loma mai. E pei o le winga le ngao le whamoe moe moa tai au. Ia, kako whasolsolo kwai. Malo whaftai a mata wha. Ia, no fionga tofila. O le a se fina ngalo lo fionga le teitei fono wa o le fo i ngā tau te ngā ruru e whatasi ma le Pacific Leadership Forum. Ia, le tai au whaiva e me se fo i o le maftanga whawherenga so whatasi. O le a lo fina ngalo o le teitei fono i sau au ngani a Samoa wa ko kua porima wa uma submissions. Tato focus i le aso le a tai au. Ia, ama ia se whato whala i ngā lau fionga. Ia wa ongi me le koe ngā male lainga. Wa pere wa papango a le ave wha porokiki o oiku. Mani. Ai a mai o lau fionga le te telefon. O le a le nganga i te tau na tatu tutu o i tae ao. Ina ia wa ai mai le malo. Wa o le malo le. E le se kua ngai o le malo le iei le act. Mani. Ina ia sanga i mai. Wa le o fitfale o Samoa kai au. O le a se tō wha lau fionga te telefon. Ia, whaftai lau tō wha vai malai. Ia tau tala fo i man wha alo. Tātou tinu, i pa ia i tupu mai, i ta pa au mainga. Pere whale polo tō whinga, se le loa Samoa.
Ia, Samoa e si ua tunu pele, o te talo atu ma lo loto. Ma le nganga ma walalo, ma le whaaloalo. O maia lele o toe, lele o toe ini taimi. Ai o mai tātou o pongi wha moe lea. Toi paua lea, leo o te atu a polima. Leo o te atu whita, mwhaingata. O mai tātou tutu whaatasi, tātou o pongi, tātou nuti mea whaatasi. O le vai tele lea. Toi tafe atu ai, puna vai esi o tātou o tunu. Ia me se foi o lo maua mai foi le fionga le konsula. Ia o ia le whaalangulangu mai e me uma, e so tau au ma mātou. A wāl whaalawino ino nei mea, io e mā o lea foi, o mai tātou tutu whaatasi, o mai tātou nuti mea whaatasi, o lau ta talo le nā le tātou o tinu. O i lava e maualo nā wanoa tae au, o mai tātou whaalangolongo, ai se i mo moli le tātou whe au ia i le sui pāle mia, o lo o lumanai. Ia le tātou wha moe, o le a se a vei o le a ave a tae au. O i foi o le a tū i le foi. Ia o tātou uma le nā, o mai tātou fusi mā lō tae au. E tu e whea lo whani le tātou o tinu. E pei o le nganga le nā le mātou tū mai. E le o tu e whai eini vai ngā wha upu whai po ani mea. Sa moa le ai. O i New Zealand foi e le ai. Tasi a tātou. Tātou whananau mai sa moa. E o tātou o tangata sa moa. O i lava le tangata sa moa lo maua mai le nei whasalau. O mai a wanoa tae au. A whiwhi o mai. Tala mai o au. Tātou lulu lima tae au ma tātou mori mawina. Ia wa amanuia le nei mea. O se vi inga e si i pei lumo le atua. E leo se whaniuali o se si po a le ai. O le ngā luenga whai tele. Tātou te lufilufia. Ia malo tātou te lufilufia manuia. A wana i o tātou mātua. Ia langa i te tau anto e whaafo i mai e New Zealand le tātou mea lea. I leo se tala e wane ai lau tala. Mai leo se mau o le sete seni e tangata sa moa e toi fo i mai. Ia lala lea e lau to whaad vai malai. Malo whaftai tanoa. Ia, palauli. Ia, o mana tu fo i la e tauona fono whaapi i ma. Salanise whaututanga si i ale to o puleon. Ia polo fionga le sui i teitei fono. E whaamapu e raso a taia. Walanga o le wo ia kurku o kele o i la toule ua whaafitai mai. Masaungi e malanga kukai au. O le altai me amata. O le ase umi. Ia. Ai o ai fo i whaakanga. Wa o isi e fisiri mai e kanga e mako. Ia nei tangata maiti matulanga a. Wa le fo i e whaasifonga o onga. Ia whaamapu e le tatou. Whaamoe moe taia o lau whaututanga. Whaftai, whafsili a siata. O le porka lama ia leo whaata oto mo tai au. O le se furutasi taimi tau nuu. Le fionga le whaipule i a Simoa. Ia manisi foi whaipule o lato o mai tai au. Ia o le fono fau o le a tutonu po le se fulu. Fata oto uma le polkalama moa tae au ai le i fio mai ia le sui pale mia fo i mo lesi lua masina o i luma po le tolu masina. E iei la le tatonunga i au tangia mai le tatou atunu. O i fo i la i loa ai le tūr ma le whaaloalo ma le aua le finau tautua nā. O le polkalama e le umi se taimi a le fionga e le. Sui pale mia le ala fio mai tae au. Masalo o le polkalama e whaile tātou awa. Siata. E le whapea fui o le a whaatino uma le whainga o le whaatau le aso a tae au. E tau fua e take te lava tātou ana i le tasi le tūlaa. Ia maua se saunoanga. A le fionga le sui pale mia tae au. Ia maua e singa isi a whaitu la. O le whaatinonga fo i la o le whaatau o le atunu. Lea ia le tau. E lea oa ia e le au puatam whainga. E mamalu le usonga pule mtumua. Pau ale mātou te talo. O le tapua inga lava le atunu o le a malu e mea uma.
e le tau faia se whātau o le atunu ulanga o le taimi e pupu. Mali. O le taimi e whaia si na pupu o le taimi. A tonu pe o le alafo mai le fono fau ia manisi fo i pa ia i ainga mo le aso atai au. Ali. Le wha moe lea. Lea ngai e te tau o na lai titi fo i se taimi e wha mai mau le tātou olofi, i le ali i tai au, po le tātou ava, ia ma se taimi e ave ali tātou wha alo i oi, le fionga le sui pālemia, malanga au malanga, ia e taun sau noa le sui pālemia tai au. Mali la. A uma foi. Ia, fai se sau ngoanga muli a tātou tai au. E lea ngā langa alua ia le whaakau, alua ia ai e koe fia kuli le wha lelo le sifulu lua. A le sui pālemia, e toi malanga i lalo. Peo tu langa na e ta talo atu ai le pa ia ma le mamalu Samoa. Se o Samoa le atu no ua umana tofi. O le a fori sao asiata ma tofi lau. O le atu no tofi. E loa lava le tūlanga e tatau ana iei tātou mo le aso atai au. Wae e leisa nga e finau ai nei whaatau ma nei tūlanga. Ai tūlai le sui palemia. Ia tūlai ngungu e le vatua le whaaloalo e le vatua wae pupu le taimi tasi le tūla. Mali. O le tatalo atu la le nai le tātou atunu. Ai o le se fulu. O le amai o ai ma le fionga tōtoli. Le a foi me ia mo le fio atu le atunu. Ia ma whaatūlanga, foi tūlanga le maota Samoa mo le aso atai au. Ia, pai o le, tali atu le i lau, talainga siata. Ma lo whaatai. Ia ore nā ua matua manino au whala. Ele fonga ina fo ele ngata o le fionga le te fono po le tōtoli ia to filau. Ia a o le tō wha ia palauli po le talainga ia mata wha. E tu sa i o le aso atai au. Ia, ona o le tātou taimi u fitau i tonu lava manatatu. La fo lava no whai unea. I se vaenga o ai lava o seisi o ulua. Ia, ai tau orunga mai. Ia, awale whaafonga mawala tinu. Tātou tau ma vaila ia lea ili neivanga o lea fiafi marangang whaarano. Ia, whaftai lau tō whaal vai malaya. Ia, mo le taimi nei Samoa. Ia, mo le atu le whaftai tele i tātou o tinu. I le lava papale. Ia, me se whau a vene nei polkalame o whai ma auna i tātou o tinu i tonu o New Zealand. Io wa me le we wonu me tasi lava le tau tai e tonu New Zealand. Ia va lua ma le tano ava. Ia tātou media ma tau tia lai tonu o kilani ni taimi. Ia la la fotu ia i le fionga palaudi. Ia e faise ma upu muli le fiafi e fai masui o tātou fonu fautua Samoa New Zealand. Ia lo fatele atu mai Emmanuel le yaso. Aftai. Alo, tai. Ia, whapea au to filau o le wha umale ko. Fiafi ia e pau ale mātou te talo Samoae. Si o atu nu pele. O le a fo i se whaatalanoanga ma ua le laulau o le fono fautu a whaifo i wasala se mangana. Ia sala ia vala i lau whafonganga. Ia ai mātou te alo lo fatele mo o tou Samoae. Si o mātou atu no pele, tātou wheiloa i le aso atai au. So i fua ma i manuia. Ia, ale nā Samoa ua whaasefo le whaafolau na tau tei lua e le fono faufutua. O suri lava nei o tui ma wawe au wali tapua inga. Ale whionga le tei fono o le itupa Samoa o le pila wha, o le tau whaiva le whionga i le alole ia puleai. E semi pulea. Ia ngata i lea o le tātou vaenga le Pasifika Leadership Forum. Ia le tō wha tele aipo le telenga liru muenga. Ia ngata i lea o le fono tū whaatasi whaafia ngainga. Ia a whai lava ia le vaenga le komiti o le fono faufutua. Ia ma fonga moli wane wha mwemwe te au. A whio aku Samoa, kako wheloa i le mauta Samoa, mo o tōu i fsiri mai pe live. E mo o le live ia mo i la tau i whafo atu au kilani. Ai mo tātou i au kilani se ele mo ele pasi le pili pe fa mo ke ngofo mai maka mai le live va tu no o tu something su mai matala au mai. E tans fu tasi o tātou i fa ka se manga ia le afor se fulu wa matua no fuia o matatou. E fio mai ia le taitai ia simo.
ia o makua malu tau we e le moto Samoa ia nga sa worka malo e le angi si me e le umaka fa lo nga fa pe mai pasil pidi pasil pidi le ke na ngo inga pidi fa ia ai fa te le lo va mo lo tele a wan par fe na mele tunu te da tu malo longa a foi mai fa fe lo ele stato wa malo mai tio tato tunu i Samoa le fionga ia vui masina mua tia sei ngo folava i lungo le tato proklame ia fa to fa mo tato malo il nei vanga le fiaf ia so foi ia after so foi Samoa. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le mōli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whale o loa ma le nuu o lo iai le nei whale o loa, mautinoa, ua sa o le lei le whale o loa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo fa vauta e te fia fatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fatam. Ma le tua, fa atu mua fa mau maunga e peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e maisho le tua tusi. Mo lau ainga i Samoa, ma le tua, fa atu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na lau fatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau fatau. O le temi la vai mai ai lau fatau, o le afiti se wha ai loi loi lau ainga i Samoa, e alai se whi autus tusia i le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le fatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo fa voucher. I've done my bowel screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements,
ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Taibela watile use fulu minuti o te nele July 5 i le taibia mantou ni usila dei au te fia whailo anjole ua maua le tātou fiso o ta inga ia ma Samoa le fionga ia vui masina mua tia po le fionga le whaasina ia antole e foa seina folava i lungo le tātou prokalame masani le tau te iai ia o le sui lava foi ia e le o se futu ta fea o le tama ale ele tūlanga foi o le tātou o onanga le Blue TV ia e a fea foi sono finangalo le telu taimi e whaatala noa ina ini ma tā upu onga ia me se foi o tātou o onanga mai Samoa ia whawhela ia tumo folo whatu ma lo le soifua manuia i lau fionga vui ia polo fionga foi il whaasina tole foa i lungo le tauta ia il nivanga o le fiafi Mole tu le nganga o le whawheiloa i lau do whai le vai malai te tai o le tātou por kalama o le tauta iai. E mai se fo ia le fionga le ngā whitasi. Le fionga fo ia nai, ia le pai o le tau wa ana. Ia mai se o le au whainga lue ngā loto wale si whaasara lau, o lo ua talanu ma talano ai le tunuu, i le tūlanga e pe o nei ai, i lauto o unanga. Me foi le nei avanoa a siata o te whapai atuai i le pai maulunga o le tātou tunu ui o le tūlanga whalupe. Ia wale tāpua inga o tātou mātua, te māmi tina mātutua. O lo tu i pele muli panga maulan muli la, fitim po le whala wa ia whaiva o le tātou tunu. O le ngata o sa ili ngā malo, ia ai whapea fo i le tala le lei. A talo whatuai i le sunga i whawhengai ngai taulangi e wale, le tua mano na finangalo, lo lato whanono manu i le aumare po. Wala vese manu ia o Samoa, ia amuli se whatalofa tuai i le ia mawalunga o Samoa i o na tūlanga whalupe e a ia le tama maona ainga. Tena ne fo i ainga malato tama. Ia le usonga ia te unua tu momu pule tu au mana tau ainga le taima le wa au fonti. Ta po inga fo ia le motu i sa ia tuile manua. Ia wa sua mana vai fanua fo mai tu langi sa o le misa le au moma le lau niu na sa e lua. A tui ma au wa au toto le fale uno tau tangata ma le fale uno te waitu. Mau pule manua tele. Ia ele whangalo ina ia le tapu inga le au manu le tatu malo. Pela na masiofo fa pe fo il sui il forno sui tofia ma lo falitua ia le fionga le famsinsili ma le presidente o famsinonga i tu ngalua ma le ofisa o famsinonga ia fa mulinga ia se fa talo fa se fa feilo ai ia i pulenga malo il fionga le mai te palmia ma la capeneta e mai se fa malo talo fa lava malo soifua malo le langi mama ia tati tau fai fa malo le ngaleo le tua via foi le ngaleo le tua le o mai tau atu to ai fanua ma to ai i la wele ele so tatu turu i Samoa ia siau a fainga malanga ia wai pel vaso ele sa tafso ta ia foi le night i Australia ia ai fa tai ole na o to e taliu fanua ia le fo longa fo i lo fionga ai ele manatu le ata amata mele ni taimi ono nai mata upu tahua wo manatu se ia fe i so finangalo e se taimi ta fo i mai fa ali so finangalo le pili lava le nei fa tala no ina wa le so dafi o le sa fa ta unu wai e tolo longa i luma o committee filfilia ai wo mo le nei ava no se yo to fa fo i le vai so wo to na yatu se tasio mata upu sa lunga i to no le pale meni ia ma langa ia ai finangalo o nisi o minister ia ai me se foi o sio to foi pule fa sare le angali mai le i sio pito i sala fai e ai la va nga sa peina tau va ia tu ai wo pe wo tau fa wa ye le tale finangalo sa i foi o le fionga i le fai pule
E pe fa tu anga i le fainga malo ia pe o le minista fa to anga me se fo i o le minista e ana ia le poloketi lava le o le miliona. E la fasi saunoanga na o maua o manatu se ifisiringia langa ia le taimine ta fa so mua i le mata upu nei. O le pe i fa pe mai le fina ngalo le fai pule. Nga ora kasiasi ka mai ngu lea tu lo le fa fongo pe fa penga me ora kasiasi ngu lea a o ya la e manatu la e manana o ato ai sinu. Ai pe e foringa mai e atangia mai e pe e wakau fosi malo si ave ese mali tai fono. E pe foringa mai e le se vaenga o na te e se mea po se vaenga fo yo sas. Ya, fa marulu atu vui wo to etapa. So ofisilia tu la wo fionga. O le se fa lau te lenga o le mata upu a o ye se sa o le vaenga le o sa no ai le fai pule tonu le parlemene. Ata ia asiata vai ande al fa fonga mai le tatu o tunu. Ia me se fo yo le fa fonga ta pua ia le tu malo fa sal le anga numero 5. E o fiai a lano a sanga mapupua. Sa fa longo ama le to al parlemene mai Australia. Ia ona ele mai al parlemene ai tu ua ia sa monei mo Australia ona malanga fa fo se ia. Sa fa longo mai a i leina ma vai leina o so upu ma so foi upu ale fionga le matu tofi fai pule ole vai nga ina ia manino ai ale i mai le tau fa mal mai na fo ile tunu u mal fa mal mai na el minista ai au le poloketi mai au mataga wenga u manino to le ole saunanga pesta e winga ile mata wai olona winga olano lai fa tau ye lana saunanga mai ta wai lano o sistema inu olano ya pawale o tele tali tele ine i avea o se vaenga o le a o yai le vano nofo le lei o le tumalo ma le vano nofo i o ainga a tatou ta alolo el polkiki. O upula nei o el polkiki o le au talanoa atu ai. Whaatulou wā i le pa ia o le tumalo. A o le tala e tu sa o ai a pesta. Pesta. Pangala wa oe. Wale tasi wale lua o na talanoa ma e talanoa mole mai a te au me uma. Ai au na e manatua o le nuu le ua e whapea mai o sita mai nu o le nuu pito tele le nai le tu malo mai le o se tala e bane lona lua o lau whamatalanga ia pesta e le oni o mamalu mani o pa ia le te sapi ai ma e sa whai ai tonu o le mota o Samoa Mali o le ke sa whai lunga o le pa ia ma le mamalu o sa kuala iau na e manino ia il melana e tele tofo ina va pena ia lano lenga o piano vai atu lenga e fatili ape uma ile tu malo i pa ia o satuan ele o pa ia lao peseta le te sa fa ia il parliamente o le te sa fa il pa ia o satuan ia ele o pose lilo o le whaululunga o sa tuala i le tu malo, o le ta o toilano. O le ta o toilano. Au te ofo iau iau e pesta. O te ofo iso le malie ia i vaenga o le. Le anga aolo ina tatala noa o na ufesilingia lo lea. O lau komiti lea na fai. Ma lau tau fai unga na fai. Lenga o le ala o mea pesta ele o lo sau te tonu o le komiti e sa ili atuai ni mea whaalelei ai au pisinisi upu tu sa o le na o le ala o mea o pe o nai ai a whai ua mo o mia ia se kona karate e whaatinoina le ngā luenga o le poloketi e maise o le ofisa o le itu malo fai oil fai pisingisi e ke mala lei e tenda le ngā luenga ele o tele itala noa fa mala bene Mali
ona ole a e tala no mai ia te au ti tala no mole mai e le au ska mai ki wele le ki sa kala ngo mole pe ki sa fa se ia ai a fisiringia nei na fai se fai nga fa pe tu sai ole ala me pe o fa au ngalo lo kofi fai pule e fosi ai ko kongu lau kon kalake e fa ki ngol ngaluenga e au ngoa ma se tenda no asi silala o ilele am yo kongu o me sa fai fa vale ai ngai ko inga ngai lo makua ma eso nga sa ngoi ile ku malo ele fai eso loko e fai le fina ngalo le tu malo mali a fai foi o kanga ke ka ua o waka fa nga a le ku malo saka ko fa sanga ile mali ku malo ngai ai mali ku malo ai mai se o le komiki fa foi ale ka pengeka ia le ngata ile o le tamai tai min stai how le poloketi sa tato feilo i ile mota o le malo i tusi oi yo tato feilo ia ina o le altala le tu malon fai ia teo alo kalo fai le fai na tali mai le tu malo tono le palmene me e te sauno le winga le fam talang pesta ia no foi sol tala le nei fa fonga le tunu ile o se pule o le kumalo mai le ia se fai pule o se kumalo mali ai fesili ia la uli malako uma o ai le kanga kai finga mai le amakanga ile maka upule ngei o ke le manga o i se fai pule sa fai kongo meia langa e fa le lave ai mali ai lo le al fast lo le sila fia le le fionga le miska le kai fongo le vai fa ku fai ya maka mal kala ngo le mel ngei nga o vuia ke le a ke le sa fa ai o se fai pule kongo ko mikile mali langa o mai ai fa nga la ko ia nga luenga ia mo le o le kungu la ku ke fa nga inga e pe o le asu enyo la ko langu ma fa nga e campaign ai nga ile ku malo mali e o mai ile so pesca mal fa fonga sa moa e ku ese ya lo ka ofi le ka upu ngei o ke kala ngo so fo ya la uli mala ko uma me nga ngo fo ya ko ya upu au ange i fa nga inga ia fai pule kongo maka ko pe ile ku malo a wala vale ming ska malanga makanga luenga e wak wai kongo man sa o man fa ka kianga o me umangi wa ngeila wa ya le ole a makang ko anga i mai ko inga fai nga ngi ai pe o se fa mkalanga le asiaka o ke engal fa mkalanga pesca fa pe nga ska mai ngu wiki pesca e ku fa kasi pua masanga ele malo o tau toe talia le toe le o le tatou so te inga ia male koneti fo i male to male fionga ia malo faftai lo fionga vui o le ua manino le mantole vai ia ile tulanga lea le ai sau no ai wai pe folinga mai online sau no mai e se fo ilona fina ngalo la joia matulanga ile vainga le tu malo ai fafetai o le wa manino ia le mantole vai ia ma le nei foi por kalame o lo e ai le taimi le nei malai volo fa fonga mai ai la jo ia o le a la jo wa a fa masino mai foi le tu malo matulanga o lo ta oto ia awala ngai o le ai ta oto ai langa tonu le tulanga fo o le fa wa wina el committee wa ye nei o le fainga o le poloketi ai pe o nei vaenga na fieta pai so fina ngalo o le ata me imai i le tulanga o le pili awai le na male laina o la wo fionga le isi tangata sa tau wa saina fa moe le i le taimi fo o le mau citizeni sa tau tu le ye fo i na na po o le la wa mai a submissions here sa fa ye la so na fi oral submissions e kuku la iai ma fa ia ka ukingonga ma e
watu i le komiti filifilia. O mafu angange e kakawinko e maile mako siksengi sa ko visia. O le tasi la o tō laulunga la walunga na matua io e ana nafi fo ia wa umi ai male tele fo le taimina wa ngati lei umai male tele o wale on time mai fo. O le submissions le sa amai le HRPP. Le na malanga mai ai ia le taitai o le tua ngai o le sui taitai ma le whailau tusi. Au ke lope sa e mata mata pe na e mai moa la o fionga vui. I le submissions le sa fataunuina e le HRPP le sona nafi. O le vaenga mua au te fia whaafisili atuai. O ai e anga sa ingia le mele o ku wa ia ingei ia va ai kolongi. La amata mai nala o whaafisili wa matua lo soifua wa lava lo si la fia i le vaenga lea. O ai ko nguanga sa ingia le malili enga lea o feke eke enga ingei a le pe o fōringa mai o matua atu wa itasi uma i le fionga i le alo li ia va ai kolone o whailangi lana fōlonga. Whape o ia malonga kaimi lea nga saingi ai le ngā inga lia fua le suinga ingi usila ese mai le unga sa iei le Privy Council. O ai kongu e onga o inga saingia. E mawhainga e sau noa vui le vanga lea. Malo hafte asiat. Al mata upule nei masalo sei sile nei mata upo nga na la yona. Ona malepele. Mas bali ese ia va ai male. Male va en fa upo ya papena fo nai to te mafute na male sunga male. Peloli ia se pulea. Semi. Ola to we no ese mai. Ile mata upule nei. Talo fai ya va ai kolone ua. Sa fe fuole ma ave le fua. Ile mata upule nei. E moni na tau whaatala noa o i New Zealand ia va ai kolone. Ele Italia e va ai kolone se tau mwhai ane le whai ngā malo o marutu. Fo i mai ale i Samoa le whai ngā malanga. Tau nu i Samoa. Ia ai pasi ai le palemene o New Zealand, le palemene o Outou le a fo i. O leisi to malo si sa fina wai le mele nei sa tu malo si le o maingol mele nei o David Long. Na malanga uma male i Samoa o mai i nei ina ia whaatala noama. Ia al te mitonu na tau nu uai. Ele o pō malae e tau nu le va lele i fale olo. O lae ngase le fionga le li palemia. Va ai koloni. O tofi laula, na awina va ai kolone anu e whawhilo a ile delegation le o mai, ile malai valele, malongo i ai. E mali li, e toe taliu le whai ngā malanga. Ele ita o lea ngase, a ele o talano, ele i talano ina le mata upule nei to tonu le palemene o sa. Ai e mo ngele. O se ngi ai malai valele si a kakome. E pela na o talanoa. A wale wana sa te talanoa fa fia fa ia ile mata upule ni. O lo manino le ia ile fionga ile tawa ana. Ia fionga ia anai. Afa anai. Wa o ia lo vale asa fa peona taula mua ile nei mata upu male tulanga peona ia. Ele o ta ufua sito ina o vai. Ile nei mata o le vaenga pe ona e ta ua i le aso ana nei la po ana nafi le ata e mata ina i le maua le HRPP. O te whaftai atu i le epa ma le HRPP. Ona o lato whaao ngā ina te tau o le nei taimi whai lato campaign. Whawhitai la o le lato submission o whatino. Ai o tua o le submission o lo fatino ina e tuila e pa male HRPP. Ele o le nganga moni ale. Upu moni ale na. Tau tino e siata malwa fonga mai Samoa. Now, wala to va ai ise ava e maulu atuai. Se kausu e sola kulangu ya Samoa. Mali. Oi. Ele se campaign, ele foi em campaign il mele ani kuila e pa male ko HRPP. Ele foi em campaign, ya campaign o le, já fala longo e lau kalango le ngai kalango mai ai male.
a koe la langa uma mai ngei au sa wanga nga fai ia afa ngai ma ko ma le SNDP ma upu nga fai ia i le kau fai nga ku ngol ka upu ngele lua afe ma le ongo ai esa ua mai aua le koe sasainga le mangu ua make e fiu le HRP le SNDP e le koe o le mangu ua make fela le make vai la le mangu make le u ko mau ia ko ngumo ko e fa au nga e fa ye ko campaign but my word to kuila epa na HRPP, it's a little bit too late. You are done. You're finished. Electo e fa vale ina e se kanga por kiki le ku urge Samoa. Mo makai mi or kau fa vale. Ya se si la ye ole aku mo ko kau fa vale nga ko kopia ku ngei le aba ku ngolo nga se ni sila ale ai pe fori nga ke le nga se o pe o se benga fai nga ia e se e aua ia fa mo ya o ke le popone pe fe kai mai nga ka ya ke ole au fa ku kala asia mali le nga e ke te musu le mele o fa nga se tanga tau a o ia lava na sa no o ma ku fiu ka um fa ya ku le ka upu le ngei mas ko ingo afa nai nga vakwa afa nai Samoa ngi nga mai ai sa ngo le ka upu siksengi malaka kingo ngale SNDP a kula mai ya elo keal maka upungi asa kali ku lepa ko ke fiu ko ke mai o le sol fangua o le mangu wa make e sasa ma ko sol fangua wa make ya le la ka fa ngal sol fangua wa make ka fa ese campaign mo le si pa lo kale o lua fe fu ya ile nga fa lo asia ka mal fa fonga sa mo blang ka poi malo fa tai lau sau no ngai lau fionga vui o se tasi o vaenga na o tau maua ia usu suenga ai o tira ngona te maua mai se fa manino nga e mafua mai e maua mai le sa ililinga le lau fionga vui o le fa pe mai o le taimi le sa saini ai le malilienga le na saini le malai va lili le fionga fo ili to ali wo fai langila na fo launga puti se le o le meanga sa kaunga kupu a o le wo aku wo fai le mele o le pe ya tangia mai o le sa yai atu ila e pai le taimi le ile tupe ile official le tupe matulanga fa pena e tau yese fa mauni anga o le ma nga wana tau sa ile tu fo ina nisi sa mo no la tu fa mauni mai o la sa yai o le winga le o tau fa ya tu va nga le a fa pe ma tua moni ma fa maoni i le so sa o mo mai sa mo ila so enga nei le tai au sa yai ia le sunga tu le epa i le taimi le i le fainga malo i le vaenga o le tupi o ia lana tau aveina le official le treasurer a faila o nga la ko faia o le ke enga nga kaimi toe tau ma faia tu i le lua fe ma le ono ai ko ke enga la foi ai se awa kari ai ngai kai fatua i foi o le tati tau tiro le timeline o mea ke karia roa ngawa na wa leto e sau faile no foa a wai pe ia tangia mai ua karia ona wa leto e sau faile no foa fa parimia ai sa maua le vanoa ile ngata o le parimia ai sa yai i fainga o kongu ma ai filo le amatang ia o mai lona vai taimi o mea ma parimia ele karia ale la pe wo ko karia ngai kai la o fionga vui asieta ele si tala o te watua ole fa ngai na ole king fai ai marking po ole campaign le mea ole campaign ka fa valea le nga pe no we tu le nai mo li mau ya le fionga le tawana le fionga ya nai o upu foi na la fo sheri o nai kuila e paile ai sa no ka le na ele teimi o na au mai ai o lai le nga o tuila e pa le sa minister tu pel na vai te ile teimi o le HRPP ele ia la nga e fo nei to atu la ia tu lo ile a fo ile parmia e ave ma pe le luafe malkasi no
nganga inga ua fo le afi se lau iwa valu una tu malo ai to fila ia a ua se ele na o te inga ya tu le epa ia mana tuala ola na test mo buale ia le luafe blufu tas luafe maltasi sorry ia luafe maltasi wale anga ole le fo ya sa no ai le alo to fila anga le ku lima ku long kamaya ia le kofi pale me ia ele vo to pale me ola le test mo muala ile tau vanga ole afo ia len fai le luafe maltasi ia ai luafe male ono loa le taimio na ua fo i mai le fina unga ho ile sa tau mo fai e si eli o anai manai to ina manai lo matua o le si le tangata tu malo si o fepule fepule se mali manai to ina o longo silao mala tona io o la tona na o i fo i la lo le balanga fo ina o i la lo le beehive mali ia ai au mai le tali i na wa mai le fo i mai le tali mai Peretania o le ua tala noi na e malo i lunga o le angatai e paule o le awala fo i le fa tala noi le mata o le tala noi nai i le vao malo ia ala kala lenga fai mai ia nga le sa wa mo fa longo ko el visiri nga visiri ia fa mai ia nga le sa wa ngai fo le me se i kilo pe male se i kilo pe el kulanga pe o ngai ia le la o kai milingi wa le pu monia sa mo man fa fonga mai asiata ana fa pe ku le pale miel kai mingi o ya fe male u ka enkal ngo inga fa ili mo ku le pa la ngo le melingi o pu ka kingo mai ele pelo la ka ai o kalwai onga o fai inga le anga sko inga man fa ke ia il palo kalen ke ia nga wa va ai lo ile awala e ma fai ai va pe lo fa nga lo ka male ka ku ke o ile ai o fiu fa fe kai ile la ko submission no e wa au nga submission al fa vela ia o ko submit to la kai bi ngai ai ke enga lo kai mi sa pal mi ile nga fa lo asiata man fa fonga sam ia malo fa tai lo fringa lo wai e sa ole le sa no nga vui on me fo ile na le e tau fiu e fitala i ma tau fitu tu na o le ua ka ku kwe kapisange fa tai ya tu yono a lo wingo le tala o le la ua tato ba to tele au malanga mai no vai e foi o vai e la ia ile ngata fo ia ile to ina fa sala lau a pe fo io sapo ia ngase ia atanoa Crichton ia sa ia fo ia vai nga le lopei ia ngango ma si ona falitua to tele ia sa ia fo ia le tamaita i fo ile loia ia visikota tele lopo loia pele to loia ia ona falanginga lo ma to tele io nisi lava sa u vai ia fo ile pese au malanga mai tele lopo nisi o nei por mesa malanga fa tasi mai ia ai na o sui lava HRPP manisi sa faia la to submissions ai o le winga le na te fiu e sa o kala vo ile le paso lo ka mafo fo fa vesenga sa maua le power sa maua le va no ai te tau na faia ia ai le faia ia le pe o le lo se power ia le wo ka ko tau fai mai le taimi ia u yo le tato tatalo si ia wa o tai au le filo ai tele se man va enga le asiata le an fa tu lo tala le mata kuleni ya si la ia ole na tele le media ina fa sala la wina mai le la to fa mo ai mana tua e tote mark my words amo o meang e fa il campaign al va enga le va pe ola ko le sa o mai le maka me mai that's the reason why so ngala o wingi se le fai ngofie se o makua ka por kiki asiaka mali le la fa pu ka usanga kalu ka ku ngebe por kiki makua ka por kiki ka nga bingoia o kai lo le move la fa ya ile ka fa lo e wala ngai moni ai la wala ngai le ini submission selvanga na ai o le aso foi lana fisana o le potu wala ngai lua potu na mato yai o le la fa pe ata ita wango kamaka ku la live mai le vai nga fo ia le
PMN le na live mai le tai awa o ma ko fa ku le o le fa submission se fua kwa lo ka kai o le la tate se salu tu fa peta ita yo o lae o potu mai ale ia live vo ia le ia ai matotu ile ai la na o potu ala na ile ia le tai yo le tuanga ia le sa fa sala la mai le vai ngal PMN ia ai le ingo fa pe e umanga sia sire si poku o mai sia sire si poku ai foi le ia ai pay forwarding mai na ia na ona fa nga la fo mo submission sale ia le final le o le vaenga le le te vai e pe nei vui tu lo o le vaenga na te vai e malo fa no no vai e fo ile sona nafi e kau malo sia le vatunga le fa por kiki le ai kokong e malo sia le vaenga le fa por kiki e mafua la utala wa no rato le uli sa ma ko fe sia ia ke le o lau sa ke le ale lau e peke la no loa man tu foi tau te loa tatou po e fast o e HRPP mau ke sei hello ai e ia le nganga na no te vai fa putu ai le tuli manu le HRPP o ke le na tie lungo programa e fa puku har kuli mangu ele fia pe wa ia le la tou vaenga la ku kona e na ola tou a fo e tala no iai matula le langa faila fa so anga fi wa fa sa u ai solo mangu ko isiro maku ala fainga ta ola lau ke we inga mainga la le vaenga le tu le mai e le pe ku le mai e la tou le faile mua i la le wa mai wo mai le mau se tseni e le fa tu sa utala o se si tu awa e mama me e roko mama a fai wa ka ko ku fa kasi se o for kai por kiki o le vaenga lang moanga o vaenga mumu o lang me maka o lang pa e lang uludi a o vaenga na no mai tau e wana nafi e o foi lai fai nga media ia o le wo vai akwa wa mafia ingeile le kulwo o mai fo ia inele to inga tulanga le o le sila vaenga no uno folomo mai tau ba vai to nafi e ngofo ale fionga ia anai anga ile vaenga le e fatu pela utala e nofo ala fionga ia anai afa anai e ngofo ale kona pe ia tangia ngal pawale ngal konanga ia fongo koe o li mongi le wi chapipi ele ia ma se taimi no vai atu e tau sa vali mai e saue asi uma isi tulo i vaenga aya o ma faula wa aka vai ku yanga ia ka ke vai ku ia ai ata ma fau ile mea no na tau mo fai ai va ku kongi I fa fo ku ila e pa ma fai mai au sare mangu make ona peita tito yo so ile no ta ma fau mo ka fa pe o ai ma fau ngi ko inga ka fa to I fo le wi ngona tala ar vai ngala na le tau ma lo si le la tau a mata na tau vali mai ingai ai le ma sangi ai ma ko ngi usi le mele ele ya ngi fai nga HRPP ma ngi fai nga fast e kukusa uma ai pe wo fate ia lo va ile ina wo malanga mai le malanga le mai Samoa le ai ngai wo pe wa ka uma waila to ina staili le na fo ile le wo mai ya tau papango mai le la tau tu me tu lo fa pen tailo te wo se yo tamana tu ai o le fano no ngale na vui la umai tau wai tu langa e te tau na apalai ngi fa por kiki mangi fai nga fa por kiki le I me ia au tato tau mo fai le pili le ala ufio asiata o sign now ole sa o dala le te fai tua. The whole movement by the HRPP was all for HRPP. Inga ia pushing o lako points a wan whainga palota, so it's specifically a campaign. Ai ele fai as campaigns kakai meia le ole keisa le ku mali ole keisa sa mo fa mole le keisa ku e pa male HRPP ele o se case for ele SNDP mala ko nga vai kai le ole kula I mai e lango le fa mo a fai lai o mai lango I le nganga ma mali awangi I fa nga inga o se awala e su engi ai yo makau su engi o la ko langu I le tunu ya te ula valato I think I le tato avese le a foi se ngai o inga me se foi o se action ale fionga le te wa ana ya nai
But I think he was, it's out of respect. Ona ole pe ole o e ui ona ele o le whainga malo le a Samoa. Ai ole opposition pe o opposition ange sa a fiu atu anae ia pe vo na usau matu wheloa ia a fiu atu I Samoa ia ole opposition la. Le sa whengai mal te whainga. Ia ai ele balea anae. Masalo po o anga lava o le whaalalo. Mali. Ona o whaipule o le malo Samoa ia Malaysia, he should be seen with them o kai ole tunu o Samoa, but deep inside nobody knows, only Anaya that knows his intention. Ile nga fa lo asiat lo wan na fa no anga e a fai ole a avele maka upun nge me sanga sai luai ngai le I pui le malu le nga ole la ko fa alua I nga sai lua le malu ya onga o kako na sai lua kai mo Yesu ale la ko sai lua nge I le mele o ole a ave o se lau fai ma sai tatu tunu ai tatele fatonua to fale tunu wale ya Samoa ole fa mo le nge ole fa mo o tatu o nisi o tatu matua o fai ilangi la lato fo launga le ela ve ko kongo le li ole 1924 anga ile afe iwa serau fast fu malva o kako makua la ia e fa ka ia o nga la ko ia e fiko ko ia le fa iunga le ia o ai manu ia tuai ile si o le mele ia ona ua o la tu tonu ai ana le mata pule ne awala ngi ngongo fongi vai na fa ku fai makoso fa por kiki mai le mea inga Yesu e ngi ola ko ai le ngule ngang fa lo asia malo fa tai a vui lo fringalo moni ma fa mau ni le ngang le na le mai tau ia ole a manatu e yese fa moni ngol vai nga le ile fa mo le la sotao le ia ile fa mo le sotao mo le tatu watunu u Samoa nei au kilani e feilo ai male tai o le vai fa ufaia le act which is o yor sui pare mia le la so nge wa mangua foi o le malilienga le na e afa paia inga lesi ia o ngafai ule lesi o le la so o le sunga ya David Seymour ai ole a mausalila tulanga le wa o lo taltalonga ia fio atu le fio ngal fa lolonga ya anai a fa nai ina so fo ia taiao ai me se fo yo ila to malava o lesi I mafutanga ia sa fai me pingi pop ups fo ia tato te tule ina fa mo le ole mana ia la so taiao ia ai wala wa ave ia val aulia ato o malava I mafutanga nei e afi fio atu matala a watu taiao e tato te mafutai ia ka wangi ke ua yengi ko ngia matula fa pena ia ai ole nganga le na wone ia mai tonu tulanga fa porokiki matulanga fa pea ia ai tau to eso elanu ai ma le peti ai fua le vaenga te tau ona le leo nga sanga I luma o le si mata upu te mana o tate fa so ai lo fionga ia lo fionga vuilunga I le proclame le vanga le fiafi o le tulanga I le poloketi o le miliona o mafua no ufa ia tu le tala le ono lo pasia le tatou paketi fo I matulanga faftai le vaenga le ai o te toi fia tulitulia le lausaunoanga le o oele si sa le manao kai fongo pe la vea le faipule I te tonu o vaenga ia o lea lo lomar fainga palo kai le toi nama le laina o lea so ufina ngalo iai te longa I se tasi o vaenga o no fao ngā o le poloketi le nei fai ai tu ai ngā campaign walanga e taua yor kala le sau so ofo mai a le leile fai pule le pro kekingi e mau ki ngoar ko foi mai ai e mafaina ta vai na o le ar ko inga le leie e fa makala ai le fai pule le pro kekingi a wai ongo fa nga se le tulanga fo le leile a e fa nga e fa young campaign o le asa o le best descriptions le fa matalanga I sili atu e fa matala ile vaenga le wa kasilo manatu sa tau fina wina tono parmene
o nga fa yaku ia malo ku langa le ale leir fai pule ko fo i mai il fai ngol proke ia fa mai fo is ia or proke ki nga fia o le vanga ma ko le lei mai kongo ma ko ku malo em fai na sa no vanga le malo va te asiata ole ele ole vanga le na wa changa te elo ta fil me le ole mai ala matanga lo sil fia la te fono o e fa pena fo inisi ole ua sa fanga mai wa be minstam ke e alo ma fa le me ona o te matua mala le e fa ao nga e fai pule e la tu te overpower ina ai ia le committee ia fono ai tu malo e ole le ole fai pule ole fai pule e fa pe ona fa tu ina ia e tangata o lona i tu malo e ave ai masui fai pule ole tu malo e a foi ona ia te ia lona fa tuanga alu ese mai malvaenga le la folong fa kuanga ienga la ko firia o ia ma fa kuinga o ia olo tel tonunga le na asiata ile fa nga inga le polo keki le ole polo keki le fas ele fa ia fo inga ia su engi la o le fas nga fai inga ia kauku ai ma momoli ku ai ia ngisi nge o awala ma nga o le kaukua ale fa kuakua ile kua sa mo o kasi ile ku o Samoa ele kau ku inga ni fai pule danga fa ngalo ile kau ku pe ola fa nga fai pule ia on kar ko ngurola le ile mel nga fa pe ale leile fai pule ile fa kingonga ole polo ke kilingi ia wa le lei fo ia na ia ole kala ia e fa ko ai doale euro le af mali Quai doale euro le afi. Ole upumoni ale na. O ngo samo fo ia la veale menga ke lo kala ngonge malkanga ka ole singa oi lunga ka kia singa oi lunga fo ole ele palo ka yao. Abo samo fo ia ma wai mele asiaka. Ola foi la kusi la ngo fo ile fal palo ka le ai saula palo ka. O vui masinga mua asiaka fase lau bui masinga mua ele ai ole fisiri o inga palo kai lau ka fa mo inga lenga nga sa mo ku poi me nga sia ka olo na wi e ka ko kele kan ko winga al palo ka se vanga o e ka ko kele ka winga fo mo le fo se u manga fo le mo ka ko foi ka winga lo le fo mo ai pe o fa ya tua le ala va wa li mai le ko inga mele ele o kele alo se ko singi ele nga ka o fa nga mai ele fas o ele ai fo ele fai pule le cha pipi o la fai pe fa nga e su e la ko langu la ko ku malo ai va penga fo ele fas ele va penga le cha pipi la fo e fai pule le fas o la ko ke pe o la ko fa nga le mele se fa mo le ele ai o le mele fa o le fa nga inga o le mele pe sa mali malo ioi te lo le fina ngalo le faonga male tatau ma faonga ia launga tasia ma faonga tutusa kana ka pamsingo inga o nga me asiaka mal fa fonga mai e Samoa ia tau fa le tonu le so ta inga male fionga i avui ai o le tau ia wai fai so ale upulea ai e te tau ona wha alau tele ma wha amanino lona wha amanino ai ki ai o mai ni ki o me ka kaunga i whaia wale le leo le kumalo o fai pule ngai le kosa ya fai o wha au ngā le polo keki fuafuanga ka kau fuafuanga ka mai ale vaenga wha upu fai ia e suengi o la koulangu le kumalo nanga leo se o kupe le kungu ule usa o kupe ia akangaka lai paloka ia oi wala ko kupe ia ai le ongi menga e abaku e fa le ia le kumalo mar kulanga pe onga ia ile nga fa lolo asia ka ba ku fa fonga mai o tato tsu ma lo fa tai lo fina ngalo malam la molna tonu wa e a fa lau teleina ole au vatu fo ilele ole fai pule la e sa ole lei fa onga tutusa ma fa onga tala fia ngai
A le winga lo ke fa kuai. Wai ai le si le ango le porokeki. Ma fa fainga ka. Ai nga o le vai va ar paroka. Ai va ai la i le aru sa fo ilele. Wo o ai tu ai ngā vaenga e le o la vea mai ka iala lai au mai e le malo e le o la vea mai le whainga o le whao ngā ingo le selengi. A ua kakala whaasoro a koa. Le tu ai ngā mea tonu lava le nā leta te whai atu ai. O na uma e lea, wailanga o si o kakoa kungu ufo. Se o le atu nuu e se fo i le e sa o wha maria ngaka. Ai mawhaifu ngako whapea e se kia ngō fia fo i le skaimi. Eoi, e se tia ngō wala winga nā leta te whatua i el tatala. Langa ile o koe mamau fu le palota. O le winga lan whamtalanga. E iai le whaipule, lai ngā lua e wha maungi le whainga o langa porokeki. E le o whaapiko mangu ia kasi, e le e ngā olonga a inga, lai launga tasia. E se mai la i le kama fu i le ngā le kea i le koru kausanga mua. Ai ngā o ngā laka o le paloka. A piusiloa ma le porokeki. Ioe, e ave ia inga fo ina nau ina ia toe fo mai ai ma toe tu mai ai ma tu langa whapena. O te manatu wa e fisili le lau fionga vui walanga o le tangata u matua fo i tu langa o le porokeki. Le winga o le whamatalanga wa lewa na e ai filo. I to ina mātutua le tau whaatuina o pāti ma tu langa whapena. O le hae kau walo ia e ko akele ma tu langa i fo ina i pāki ia waka whaalongo atu o lewa amata o na fatu mai. E eiso utali tonunga a o lea fo isau whaato whala inga e ono fotu wa ise isi pati mai to tonu lava o le HRPP. O le kele i ora kala ngō ka ngaka make ngai ni ngai mea. Aina ono o whisiri atu whapena. E ono possible lea tu ai ngā vaenga e le ono vaelua ina o le HRPP pasi tūlanga whapena. Is it possible? E possible pe a fai kala pe pelo umas i fai pule le HRPP isko ingo kuila e pa la ko mela e fai. O puku sa wa sia. E possible pe a fai ele o pe peloa ele vaenga la isko ingo kuila e pa mal bilingo kuila e pa il kaimir nge ele e fai pule le HRPP. Ai afa pe o la sa o la la ko wo e mi lo inga le kaunku la ise sipaki. Mai ko kongo le HRPP awala nga lai sa ola ko wa lofa ya kule. And this is my challenge to the HRPP members. You know, ya fo nga kamai e ko ingo kule. You know, inge ke wa fa o nga ia la nga vai. Ya nga fa pe ale ko inga la vai o kunga il kaimi. Oi ai vai ku sol. Bolei umang kangaka. Fisiria kuro Yesu ola mo fa ko ya ko ni ko ke ngo fo ye ni ko ka kalori so wan se mo makala mo malo ka mari ya le o so ngenga mo boy al me au ku le fa o ke le ya lo fa ya ke ale kala sa o nga sia ka aku lai mai se pa ki mai ngisi o ko kongo le HRPP o ka ko lo le o kala pe pelo u ma le bili ngos ko ingo ku le e pala e dai fai nga o ale kai be fa ku le mela nga ia le ala ua kongo sko ingo kule pa kuloa ua ko ile sami pa u ia ai ko pella ko paki pella ko paki le ko polices le nga falo ai fa vitai o le ua e sa no ile vaenga walanga e ile possibility o le ka ke kala ngoa i se mea o no tupu ai o la visiti wa lava fo i lau masanginga i lau i sia wo tu ila epa o ko e lava longa malosi pa matau to e lavalo na o le atua e pule le soifua a o le winga ia i le maikau le namare laina na o le whaiama o pe i fou ngei kausanga mangi vai kaiminga le ua e a ma avesto ina le whalemai i oe o fuero na malosi ua pasi ma le varu se fulu ia koe lua kausanga o le paloka ora sa utau mai tau vui o mo per malosi ko inga fa ua wei nei mea pe le walanga te tau na la fore tau lai malolo asiata ole pumonia ele ya na sa no sia wo yoi siata o te lo fa el toi ali ama fe ko aya por kiki ma fe ko aya once we come to meet each other you know ele ese lo fa lo ya ma fai na mai tau le tu no ile interview le ana lela o na lela po na fiesto ina
ua tele o taimi o tau tō manatu se whamatalanga e whai. Se o ke makau o makua mele. Ona o alofa ai le iai i sia wo. You know, if I were him, I would resign from politics, bow out. Kaangale nei taimi mafutai i siona ainga ma mai sioni siona fofuanga fatatia wale le au iluma o siona ainga ma ai o tele tonu e toenga fatia ele toina leisi le pressure leisi fainga palota. I don't think walava le fainga palota le ai uia ina o faia ina alesa close. Ai ole fainga paloka le lumanga ingei ole upumongi asiaka. Pakaka ko mawalola leo se opposition o ko mawale opposition ngal ko ko ka ngakale sai. Okele ele o afamasanga e make malo mali ai ole tilo iai talo fai leanga e o anga masani nei te fai so o iai mene o fai pu awone ngalo ya auto tala no i tangata ele ai masitala o tala au mai tangata ia te auto e sao o tala nai au mai tangata ia te auto o fai pule wana tala lava e loa tangata pauana o meto te fia fa longo tu o se o oea ai le ai masekala o nga kala e sao le tala na o te fai pea i fai pule ma tangata palota you know fato a e tali tonua e alo lofa lo tu malo ia oi ina ua umal palota ai lau mai o e lai te manu malo e tofi o lo tu malo. Na o kala sa o a ia e pe afia fa longo i se kala sa o a. Ea o nga kuli leo sanga ia ka ma hoi le ilo e le ku malo. Di lo po sang kama mai se singu. E alu e fisiri le ku malo. O nga saulo leo ka ngakal nga male kala sa o ala na sau mai. Pe a fa ia le pepelo ho ia sau pepelo ai manga o ya baku se fia skulu ape ia. Ai alela sau e faku le pepelo aua. Ke popole o lo kunga. E pangaka umanga ukalango e kasi ala ko kala o oea. Na. A se umpu se kalango sa o ikangaka palo ka ela ilo ka palo kon fai pulele ukalango. Ia kasi ala kala fai mai. Awe ke popole se me kasi. Ini kai yang ini oea ke o ki amar kofi ai umai fong. Ya usau lo ko nga menga. Palo ka ngumel momua. Ko inga o la ulu le sakula il kofi ele se paloka o manunga na ya ile ngang falo se ala ngo kali aku ape asia kala ngai kawang o kali sa o kwa ila ofisini ngai o mai wa ke lo e ke manga o ile sa o ba e moni ma fa ma ala e kapua ile ku fa fonga samo e moni fa ma ai ono le mafu anga vui fa pe ai ronga wa mawel to ina se sianga va wa mana jo pe or sau no nga le a fu ai na ta fio file to ina le mamalu le pati ina e fa ngatana ma wo se sianga va ala so fina ngalo wala ngalo upule wa lawa lunga lava o le ala pe yekingo mai ana kala le langa ele o sesi ele o le ngia tu la e par fa fenga nga le ta o le kalesia o lana e kalesia le ufa ilangi le fionga fo aki epkopu ele e mafaina te lo e mafainga nga o le kula e panga kama ia ukafa a o me o foi fe a wele mafair ko i e ala fa pele ya si songa va a fuala il ta fio file o ya a wa fu so fo matua ele no por mafu nga de vu ele si songa va pe ai se asiaka se la protection ei o ai le ko pelo ai ele ko e feololo pelo kangaka ele pelo ile ko al mela ai kinga fa mai o fu pela o mar fusiwa ma u kus pa ia farsa ai akal ngoa o ai le ko pelo
le karsa awal nga o le kala e pe o nga sa ngol ko inga ia o le kai mingi aka ko va ai ngi asia ka i parliament o Samoa o ka ele mau nga ba o le HRPP la ia ke le au nga ba o foi langa le foko ama kala ngi ia fonga o le ba nga kala ngo i me le ka ko lo so le ke le au nga ba Al kai mi le sa ngo ye kuila e pa le yang le se nga ba le se fa ku ko nga sa kuila e pa kai mi wa foi langa le apa se mo nga ngo se le ka cha kala kuila e pa malo lo ye ba foi le plan ke le ama ka ki le nga fai le nga le sa ngo so ai sa fa piko ho le o le fai le pili ho le ya akila ai fa o sole e o nga o ka penge ka e fa ku le mau e fa ke aka ya akila o le the rest o le afo le HRPP e afo ye e o e ko au mai akila o le la sa wa ku fie me o la fai ingal pili al malo e fa me la fai le fai inga fa fe o le fai ingal pili al malo o le pili al malo le fa ku le e sai le mari le nga o il pan mi o sa mo sai e pe o vai ngana le nga sa nga o ya sa kan ko ngwai nga o ya e fai ka ya mari be vui din ga ko nga me wa le masangi ka ko ala ko ngale le ka kala nga vai kai mi o kalau ini ya bisa lo bisa fo ko nga men nga la sa ya le la fa ko apisa ngi o ko ya makalong ko bisa wa la ngo le ba ko kan fai nga wa le fai nga wa le malo ko ko ke le nga o le malo le nga fa lo li aje o teilo le o fa berito ina i ang kamaya todi sa ole malo o foi ko kasia ale vo ka ko ku ngai ore ai ku ki fa mo ki foi ko ka kala e o ku ole wata fa so mo o le jule mai tau ina la vai le tau mo fai nga nai minister mai se la vo mi skar kupi e tau mo fai atu e tali ia vai nga fa fisiringia e le tu ngai e le me nga ko mai ka winga ka ilo i sau mai moa vui Sole, o makua ngongo e pe kua e hale meo le whaau i la vea, fia whaasao, fia whaamara malama, whaau i la vea, ai visiri aku, fia whaasao, fia whaamara malama, o le si whaau i la vea maali ele ua kele ngei inga whai mai e le kua ngai, fau le awara ngai fau la tau le tua ngai. O le kuulunga e fia whaafekai. Nga umala ia, ua momongo mai e kokongu ma mea ele i la unga i langa la unga whaalaua i kele, masau e kokongu ma... Mana vaenga muli e a fei so fina ngalo. Se pe kau ma fai fa sa o ko ri pe kau ma fai e mana na o fo ilele o mea ia la tau te loa ma la tau calculations ma la tau mau e manga nga o e mau lalo mai le ma fau o le malo ai sa o mea la ko ki avakua le ngole na e sa no nei vui le to e mai ngole la fo ma le pili le malo lenga fai inga le la fo le malo ai malo le la fo le au vaenga ia o le HRPP lava ai le o kusa o le malo nga kai mi ai sa fai kua ngai fuili e pe ila ko inga mentality nga ko inga le pe o tau sao i mafau ku loa fa mata pe o tau sao i mafau o le HRPP o la tou they are the law they are more wiser e aka mai aku po le atu inga pe whatever they say goes. Ola tamata le national se foi a le mau le fa ko kuari o mingiska. Ai mana na o hata mai fa sa o mai le mea e fiu for fe kala e fa ku e ala mai ilalo. Ala manga o hari se uma mai lang calculation malonga ka mai matulang fa pen. Ola so fin ngalo vui swing away nei taimi taru le tu. Na ole fonga fitalai la vai esele te mali i ole fonga fitalai mai ele o se tangata pe o ko nga kali i kau ia ole la ua o tato vai tu ele me vole le a mio solia wa avea le a fo ile le loto ma wala lo ole fonga fitalai me wa ko ile wa ko soli soli tu la fono tu maul mauta
ma o ilo ina o I se tūlanga I le o le tāla whiaunga ma le tūlanga I pe ona I ai. O vaenga I pe ona e sauno I ai le tūlanga le ai ia pilina. Ia o le si ama tautia o le mea sa whai. E whai mai o le ua vae lua lako vaenga o le la o le si a whai o e opposition mai. Ili kai mfoinga. E la o le si vaenga le ua kofi le si vaenga o opposition mai. Ia wha pea la koe wha lea sa mo. O fese me e opposition a le HRPP umai kasi ale mo. How can you oppose HRPP o ko vaenga wha o kufai? You know. O le vaenga le o tatou mai te wina asiata. O le pale menge masalo le la kwa le kaimi nge kawa le kaimi o le afa ka ape le pale menge o samo. Ele ai ase me o foi mai le HRPP e sa. O fa nga le HRPP le ka ko pale menge o se me foi le ya nga o fikala yo la ye ko fa nga mal pule. Ka ko ma fa longo le o fa nga le pe o se pale menge fa in kempe. Sa olele. Pe yo fa o le pale menge wa ko me yo me a e anu fa yo au fasilanga mau fa la wilo fo e ko kongi le fi kongi le fi kampangila al melewe usa le wa free promotion le mele am kongo le pale menge. Mali. Fa au nga le pale menge e fai ai ia le campaign. Ele un fa kuanga me la pa un kualano. O le kwa campaign al mele fai kongo le pale menge. Mali. Mo kwa solia ya kula fonku mau le pale menge ngabe. Nanga e ka kilo a kwasi pela kula ko me la fai. E kula ngai pe o ngai ai asia ka mal fa fonga mai ka ko. Ai pe ang fai. Ia awea la. Pe ku fa kasi ar ko kele o supporters la I pikole. Ai ao o nga ka ko kilo ile lango la ia ile malo. O le majority o iku malo e lango ile fai nga malo. A ko mo le ko kele e lango le HRPP from all over. E scattered. Ahora nga fa kulanga ka ile palo kai suia mo mai iku malo. E dominate nga kala lango inga ni le fast. Yung ka ko loila le kulanga ole amio kongo le mele mal sa ole kulanga pe nga ai pe nga fa ku. Ua ka mo el kala ho le ale ka mai kiki kwa ka un fa penga ka mai kiki kwa yo e mai I know your conflict alanga ko fiki ame ye fa ka fiki solo ngai ko ka ko pali menge wa asia fionga ko kala ye. So to the HRPP and their leader, I'm sorry, we know your conflict, and you can't get away from it. You keep on doing it in Parliament, we'll keep on hammering you during our shows. Ile ngang fa lolo asia. Ile ko vale sa mo mai le yang ka vai aku asia ka. O ai le fai pule o yeso nga ma fau e wa kua nga ke la kwa. Ule ala nga fai e fa vale ai le ku malo. Sorry, I wefa. You're utterly and totally wrong in there. Because le kala voi le fai o le makamangi awe ke pipisi ma yang vale ile savili. Na ngai ko fo uma me nga yo folinga. Ile ngang fa lon aku fa fonga samo. Malo fa tai I lau fionga vui ona ole tai mi fo ia fa tai lo sao ngore ta por kalame. Ele le vai ngole fiafi mana tu fo ia o watali ni sio mata upu no mana tu te fio mai fa lau tele. I le ta por kalame e me se fo yo tulanga ole asau ta worunga tu ai vai ngole. Ole asau o e fa to fa la inga I tūlanga o whaipule o le pe e wha wale mele o le lau manu ia ma le afia ma le satia mai tūlanga. Ia o la tau fo I tiu te lau tele ma le ele joina ma le laina wa fea le vaenga le sau fo I tu alalo ma o ele si e tele le e tu sao au sau noanga.
Ia, ele vatu fo ile tūlanga lea i whale ula ile tūlanga fo i o lea e ta oto i whamasinonga e ui o lai i whamasinonga. Ia ai ua anginga lava whamatalanga i tue lua ma ainga e mese fo i o le fionga i le whaipule. Ia o le fo oto e lau manu ia le sua for whaipule i tūlanga o lea e mo lia i ni whao ngā lima. Ia a olo ia ia mionga tau o loa ma tūlanga whapena. Ele nā fo i male laina le fo isa ia fo isa tasi fo i o whaipule. O le ae lau mangu ia solo ma pisa pisa o i fo i keimingi. Ia na fo i la fonga ma tūlanga. Ile vā lea ma le public. Vā ma le tunu o ma tūlanga whapena. O le a se saunoanga lau fionga vui. I tangata whapene. Asiata, i lalo tūla fontu mau o le maota. Ele o iaisa fianga o le atunu u lau tele pe a whapela lafo se whaipule se upu i se tangata lau tele o le atunu. Ele se pāpui pui o iai. I lalo tūla fontu mau o le maota. Awa pea e lafo mai le whaipule le kala i avui. Me huka fifieku le pa la lafo mai kala i a kia. Wa o le tangata anu u lau tele. Ai e lafo loa e le whaipule le upu i leisi whaipule a fia loi tu la fontu maul mota. O le maenga le na o mafuina ma fasoa ai ma le fionga i le fonga fetalai i le tūlanga le na. Ia, sa ave foi aso u langona se vai ngai le fonga fetalai. Ia, se si lane ia, ia wa e te wao na tiu i le vai tau ma le vai tau e. Ele va pela a puleale i el fai pule afia lo vale mai i kanga lau kelo le pu ngo fai ale o ia ele anga ele tau nga mali ai te tau foila ona ia se vai nga tu la fono tu mau ina ia afia hai malolato la fo upu malolosi i tangata lau kele o le tunu le anga ele ai se be va penga e a fiel fai pule pe angala fore upu fai pule ele pale ele a fiel fai pule pe angala fore upu ya bui ma ya kale le kala mo ku fa e tu la fono tu mau e tu la fono tu mau al palmene la ufionga yes ai ma fai ona ia ile a fia pe a fai ai uma se fa masinong ai tu la mai ya man tu vo ya pe tatu tala tatu te fi so asiata everybody is innocent unless proven guilty by the court of law if I ngata foi lai lo letel to nunga mala vai foi ngata ile peti ngai ile fa fonga ale fonga fitalai tau masieri ia ngei me kula i mai a fia ai fai pule ai le ma foi ona i fai se fai unga vave e fa pe ole a fai ala fai unga a lai le i tamo fia le mata upu fa misino ingei fai aku le fai unga esa unga le fa unga ele a fia le kanga le ia onga kele ale ole a fia ngole fonga le tono palmen ia set I'm fai ona tango le tangata lau tele ave il fa masingonga e fai ona tango le tangata lau tele fai se complain po se molianga po se tangi e fa sanga se fai pu anga il fa masingonga ai le ol palmen o sa ole yes e fai e mafai ona ole a fo yo tulanga ua soli ai tulafono ona ole tau fa matau ole ala vai ia vai ia avela ai fa moi foila ia wa te mua talu o le official le avela te tangile na ia fa moi la i lota latu ia a batu yo le official leo ai alo lo fa mai la tatangi leo ai avai batu ta vale ai ale tono pusa toso ho ile leo o lau alato ia o lo no o le afulai o malval awale ia te tola te fa te talina ia ile ngang fa lo asiata mal fa fonga mai o tatu ma lo fa tai ole vaenga fai u vui wo man tu ai i au tatela no fa msinonga ya ona ta fa ma vai ai la ile sa ia se mata upuna o mo mai sa mo le vai aso le nei na tene ole mata upule nei sa o mo le weekend e fa pe mai o le sa issue mai le mata nga wenga o leo ia e ave saini mai se fa masino se warrant e mai se warrant e su e nai se moto o se
faipule ona o tūlanga o ni masalo mianga ma tūlanga whapena. O le mea la lea mai Samoa. Wa avaku ngei la le whaasainginga o le warrant lea e watu e saini mai se whaamasingo. Ai avaku i se kasi o whaamasingo. Ai fesili le whaamasingo lea. E au mai le whaila se ionga kilo mua ai po ai kongur ka ngaka lela ave iai ma pala ma se ikausui. O na ole o leo ia no mai male whaasainginga o le warrant le avatu. Ua olto e ave se tasi o whaamasingo. Ngā o ngā wakua saingi lo le whaamasingo ngā le warrant. Ave lo. O le la u te whaitau watu mo uwa vai atu i lalo tūlanga o le... So koe kilo koe i le vaenga lea no maua mai ai ia le mata upu lea. Lea ngai i le vaenga o le tūla fono lea no u whaitau ina. I le... I lalo le Criminal Act Procedure Act 2016 Section 33. O le whapea mai ai. E pau le paua, e pea whasamo inga, e pau le paua o le whaamasinonga. O le saingi o le warrant a leo e vatu. Ai le te tau ona su e ai tua e se whaamasino le mana o mianga o le whaila se i vangau a vakun maka upur court. Matulanga whapena. O le whaamasingo lea nga ia whaia le mata upu le na o leo te vavaia. Tua le whaamasino lava fo ile nei lea e i le mata upu lava le nei e Samuel. Ia o le ala na toi avatu le warrant lea masaini mai se tasi o whaamasino. Whai uia Kersley. O la ula fesili. O le akau ke kapisa akui ia le media. E le nāma le laina o au le si porkalame. O lea u te tau mawhai au vatu le mea lea o le lea me o tonu ma le whai tu au. O le whainga o mea o loo tiro iai ma mai moai lea turu. E le o ko iai fo ingi mea o lilo i lalo le lale ngei o le upu mongi ma le upu tau tino. E au fo i o na si la fia e wha masingo o leo o lo ia. Po o lea lo fia langu moanga whakaika inga. E ia ka ngaka langu mumu nga ia ngai ko ki whengarenga le ai. Po o lea fo i lo fia langu mumu e ia le au langu moanga ngai ko ki whengarenga le ai. So le wingo le wha matalanga. A e whaia ma le sao lo kiuke ma lau maka whaioi. A tonu e ia inisi e ka ua maingi mea whaapea ma taratela noa whaapene. O laula whaafisiri sofina ngalo lau tele. Wai whanau noa tele le whaavai atu i le tūlanga lea. E pei a waku e saingi mai le whaamasingo ku lou le vasenga ma malu o whaamasingo. Ai pei e le kalia e lesi whaamasingo se i fisiri ngia mua maka upu le po lea. Po le po ionga le whaila lea ma vaenga whapena. Ia a lewa avatu i lesi whaamasingo nga waku a saingi isi uloa halu lo ma research. O le me wutu pusi o tatu wutu. O la fwese ufina ngalo lau tele tūlanga o le tūla fono ma so o tanga wa iei. Asia tau lewa wa ia wanau o le baenga le sa tau fa tu se fam talang na la wa e to e talina le baenga le na. Ia la tu la fono. Ele fesili se fa masingo masu se fa masingo po ai ka kala ave ia ka pa wale me o le warrant le manda o le nga ila lo tu la fono. Na o le fa masino la va en fai una ia issuinga ia se warrant ele fai ele leo. Anga fai e fa pe e skula fo fai leo ai ka se ia leo la ko e por komisinga se ia kuranga pe nga ia. Ai na pa wale le vaenga. O le fa tuanga a tola o ile matanga luenga o leo. E ala ona mana na o le matanga luenga o leo. I se warrant se ia la to fai no fia le no fanga lea masaili. Ona te le talitonunga o le matanga luenga e iai ni vaenga a taua e tauna su eina mai ai ia e iai le lamatiaina o le tangata ma le afianga o tangata. Ai a whaino o e se wha masingo wa penga ua waku e siri mai ia waka ko ilo le leia waka umai ia inga. O le wha masingo wha wale vale har ngā wha masingo. O longa winga. O la ua a waku ngi o ngā sookanga. E mga o nge ke ua saingi aku ngai i le warrant e waku ngā sa uol kanga kai masangi ai po se sanga wo po se po aila. Ele iwa ku e whainga wo mangi whainga. They were there to serve the law to the best. Yeah.
Ia, e pe ala whawhakai le whamasingo o wala ngau, whakingo sa o le whamasino la tau, ia lana mata whaioi, wai, tauna, wa mo o mia e leo leo o ngā la ko leanga ele mana mia fo il fatto tuai o le ngai o inga nai ele malo le malo I mata upu la tau te mo mia ai vai ngai. Wai, ele anga la a fa se furu o whamasingo a koe, sa wala kali leo longo winga by the time e mo ele whamasingo e i o mai sengi melia. Ia wa umang kiria uma ese ni me fasul kula fongo like Congo, so it's just a waste of time. O waste time mal kai mi ngai leo mar kula ma vai pe. Ai ala no mo mia, ona o mana o mia ba because they believe wholeheartedly o me le mga mia la ko ki o search mai. O le mo al kai mi ngai ko mo ka le lawa le po. Ia le ngang va lo asia ta ai pe ta vai ta lo fai. Se we se al mele o kako vai nge kako ku ole tulna wai ona tu se stop il men nei wa ole bang fai malie lo sau no nga fai ele fai fa msingo sa mo nga ka sisi le mi tonu fa ye la tu patinonga masili lo lea ki kilo ye fai nga malo mal palmeng o sa mo au mai fa msingo mai fa wala vai pa msingo sa mo e fai pa msingo ngo fangu pesua mali fa tai lo sau no wa ole tu ta te no fa no fa tu lo fa fonga la tu no o ke fa ku lo fo I matanga wena ne lua fa msinonga male matanga wengo leo ya ai wo ko fa pe mai what is Asiata's problem with the ministry? Yes, my problem is ole le yo se justice o me o lo tup e au fo ina ingalo as much as lo tau mafai fo I tau fiufi ni mea pe ano fatu la utala le lewo vatua lewo kango ka u publica ku e le pio uma kangaka ngai ko ke mio e yai leo fa maongi e yai leo e fai mea sao e yai fo ima leo e alolofa awange ingalo maybe a fai ko fa ko rima o ko ngai e ia male ai filo ai le tangata na tau mo fai fa maung e nana o fai tu vanga le lo fionga vui e o fo ile issue le na tu lai mai mafu o ke musu ke fia kala ngoai but ole sa o yo vanga langa o isi vanga o vanga ele ma fai nga ave fa masingonga tu lo wa o isi vaenga ele ma fai never ever e au vaenga e fa masingonga le ala inga pe e ma fuai ai fo ile mata fai yo le media ya la ko ke su ngai wa ona I fesilia lo ke fesilia ai se a na tupu ai fa ala velave ole ofisa I fale aka le sa ngafa ma melen ko pu fale ula ole ofisa I fale aka le sa la ko fa kingoinga o la tou fo I te tau ona headinga su enga o maare ke sile fale ula ai peika yang e akangia mai ua uma enga ia wa charge fale ula ia o e fale ata ele ofisa I fale ata ole molia le fionga fai pule matulanga fa pena ai muli yange ua ko fai le kangia fai pule kangia nga ile ofisa au kui kai pia o mai le ofisa au kui kai pia ka loka aku ma avaku le ia kamalea lenga mulo nga moka mo nga finge avaku ka ofia ikai alele o mala mai faleaka o tau mo mai o leva na ile matanga ruenga o leo fionga vui e pe fallinga mai o ese o fai ka ese ku lo ka lai fai ka maanga ya ku kuila ma o lela o so kai fo ia over wa punga mai arrestaku ia isi tanga tau case la vale I fale ula avaku ikai ai le o mala mai le ofisa le faleaka muri angele o ilo e faleaka e pe o ro ko fesiti ora ele me o ko mai ia ri fai o me o le au fanga kasi o ia you've been a former police officer e assign no ngisi le case me uma ele fa pe e assign o le case le ai spy mai o le si case le o isi vai o case le sa o ile officer fem a faia o lela he de fale ata le su enga me uma o information uma ya luanga I fale aka makura ale pe folinga mai e tau e pe e se fa foi le fa le ngo lua ile fa ngole tu inga la so fina ngalo vui le Asiata
o le whanonoanga lea utula mai man tu o le ua waso ia sa tasiale mata ngā luenga wanga nai whale olo ma tu sivi ma whangamalo a sau teimi nei le uto i titi a ia i uma ia post leo i kumalo uma ole vaenga lava lenga la ko hedi nga mai matau ia le fala belave ola tona hedi nga le belanga ola ko la ia information a maka on mele le tulanga penai ole popolenga le ia te u asiata e ia le te imitato te falongo ai ua ia ni ku ko kongo makanga luenga ole le ka ko kele manga o le mena nga leanga o lea la create ku ngei e kua le ko nga menge le power fa politiki le la ku create ku ngai ngei le friction le va o makanga luenga leanga e pai loia ka ika se case o lo kanga unga akoa ia ka handling the case ngei to the best of your ability and your knowledge inga ia maukingo e ami o kongu fa kingo be uma ma ia mangu malo le case le ngei not because o le ke manga o inga ia but ilonga ako koa male mongi ako ko ya alu ko nga bela e pengo fa kwa sia ele ko mamawa ai ka ko fa lo inga se me fa penga wo kula i mai ua ke aku leisi ia pe ke ako a posi e fa anga i all head office o kula i merona se kule fkau le manguia i kongo makanga web o inala o ai fa ia fall mele na I think o se fuanga le o se e kaunga carry el mai nga malo ia nga i leisi paloka will be a great reform ia promise ile kungu leanga ol makanga luenga lea o ia le pui nga o samo uma pe kelelei pe keleanga e pui o ele makanga luenga o leo ia la se promise el fainga malo inga ia maukingoa o le focus el malo is to reform le makanga luenga o leo to the best ole mele kaunga ia kula mai las kanga ka e ko le loko oi nga ke heading ale mele mai pal mai le il fainga mal no e kaunga bo ka kule ko manga ka ku fa longo le upu corrupt ole corrupt or corruption ai wo ka kawa on a reform wa loa fa fe ngai le ku le amaka mai o fa fe ngai le ku malengei simingei le la uma le la vai ele maua a ua ave ma me ua wa fa inga i loko iskanga o le ku wa fa inga ngu wa fa inga ainga wa fa inga sokang o nga ya o nga ua ma ua kau fo nga ko fa fo ya me uma so ia ko ayal por kiki ko finga ko pe pisasi me uma fucking ol pisasi era la ule kala ngo aku ile vaenga ngi asia ka e ngasiala ai mongi fa mau ngilanga anga fa pe ola le ola mel aka ko kala ngo ai fu ngi fa le ko mo paulo me ole praise ola ko alfa belade yo lo kasa vale ko ai kala ku ngi ko ela ku ngi fo i australia kasi vai aso nga kala ko ai ole fesilia le vui ola ese kala il case le la ese kala ola al me way ai you know a top priority ya le mele il silsila Samoa ai a faila ele mafai onga fa kongkong ula le mkanga this ministry needs a great reform mali ya ilanga fa lo no asia wa le fai mele nga ka ko ki fe nga ya mapupu nga e ko sa ko ile si term ka ko ki fe nga ya mele fa te le lo saule ni vanga la via fa te lo fa to fa la inga oi o ula mala e ya awa ia lo tanto watunu o le no ta inga o e mongi le upu le se ako ai le se mela ale fa ya mal ako ki u ke mama ka fa yoi e tu sa yo ala mata yan la wo ma fa yo na tu ina mai awa ole le
E le fa pe ka ko ge ku fai ka waso mau ka ngo e ngo mangi ka yala ma lo le tula fono. Ai a fa tino ai yala le tula fono. Ma fa maoni yala le tula fono. E le fo ila se mea le aka pisai. Ma sa o le lei fa moni lo sau noanga. E ma fua fo yo nga le lifa fa pe le fa soa. Onga ole makua ke le o mea o lo okukupu ma pe aka ngia mai e sipa ma sapa le fainga. Ngai lo mea sa o e kakau nga fai. Uyo lea. Fa tai tele le taimi ia. Anga le ile tu ai taimi fo le a fiafi. Ia la fo tu e sau no nga fai u foi. Ia le ta fa ma vai le wa la ma fai u foi ta taimi lu ngor proclame lo fionga il fascina to le fo por fionga vui. Mana tu le se tala tele asiata. O le nganga o le whaafitai lau tō wha i le vai malae, ma le porkalama le tau te iae ona, ai mai se fo i pūlenga ona o le amana i o nei vai. I le taimi ma le taimi, ia e whaafosi e fo i le nei aso, ia e whaamalo whaafitai. Whaamalo i o tō whai wāro whirima o lo wapio, tau tō helu tātou tunu e ala i whaasana lauma. Papea fo i ona whaamalo rua tu lo tātou tunu, i le whaafonga mai o le tātou tunu. E le utala noa ona o le whaapea o le ita i tangata. Ai tala noa ona o le ita i fuafuanga fatino. Fuafuanga fatino ma le whaangai o inga o whaenga uma. O ina. Ai a whai o iai le lei. Ia fo i le vi inga i le tua asiata. Ai whaafonga mai o le tātou tuno. Samoa te talo pea. Tātou te talo pea i le tua. Tala masani ai. Ia. E tauru a. Ai ia fuafo vai le lei. E toa iai. Toa iai. Ia wana i fiu ngō fie. O foi neo tātou tuli mo moe pe o au so o Yesu, vai atu e whateri atu ma te talo ai. O le ngangan nao tātou. Tātou tāpua ia whai mau asiata e mai se fo i o matanga luenga leo, matanga luenga uma o tātou tunu, tam whanau a Samoa i o lato o nanga ma lato tautua. Tātou ta talo mo lato. Ai au nei o tātou tau tuli mo moe ai. Ine i asia si mai lo tātou matai. Ia masawa to e alu pe o le ko ango fukange ma le fai aba ia e ko fisili aku e mai o ke al mala no no misile o tatou fa manuanga la uto no masani mo isenga folava masina mua mo dei fa malo ma fa tai to fa le vai malai ono le nei aba no te leina le nei fiafu ia ina nganga fa lal Ma lo whaavitai lau fionga, a vui lau fionga fo i whaasina po le taulangi, tole a fo. Ia po lau fionga fo i tia, vai a tupa ia fo i o le fio o al suo le malenga mali e tō, ma le whare fio, ma le whare se la whai, tu lona tia amlua, ma le vai tino si fo i masua. Whaavitai te le lava i le tā avanoa, me se fo i o le tari sa pai fo i o le avanoa. Ia se i a mia so fina ngalo o wā fo i mata upo le fiafi. Alofa te le atu tā te toi fiso o te ipea mo le fiafi. Whamanuia le tua, so i fo ia. God bless. So foi. Ia ole atawa tu le tatou malolonga. A foi mai. Ia ole alo yuta le tatou va. Ia ele le vanga ole fiafi. I've done my bowels for any tests, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Tai lava, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Te melo wati lea wato e luas furu minuti o ne tān lea o le itu la e fitu le teibia mātou ni usira dei. To e whaatalofa ma whaafitai atu wo ma paanga ma mai o le tātou wa Blue TV. Ma sio proklami o le tauta ia e share le tātou proklami le vanga o le fiafi. Mana ia fo il whaasoa le ta mama tua pro fionga ia vui. Ia e le to e tau whaailoina lea ta mali i lana whaasoa. Ka maloa nga o mea sharp and straight. E le o le tanga de alofa. E de eise vai nga a mea e whaatau tā, pe e whaatau matatau, le eise nga whaabena. A iei le isu, ka ko teko le isu. Aua kau ki teko inga fuara kangaka, to lor whaafonga Samoa. Aua kau ki o fua so nga whaile ki ngor kangaka. Ai ka ko o e whaile isu, o le isu. Pe a whai wale sao na whai o se mea. Eoi,
O le vaenga la le na le nei vaenga o le fia tau warunga le porukalame. O le tele i o vaenga e tutupu mai. E atangia mai ai ni whainga e le o sao. A whaifo i la e fesilingia o le ale le sao. O le tadi. Ai se a e whaapito ai le whainga o le isi tangata. Ai e se le whainga o le isi tangata i le tūla whono. O le winga lala nai a fuwa ilo na suru whanga mai tangata nga i le media. Ia pe la tau te au mai a ma whaailoa mai me o lo o tutupu. O ngā avele ma vaenga e pe e kei ka i le media ma e whaape o le media ua AVCC ma le ai ni nā vaenga. E oi. A oa ufo i o oi. Oe te ma fau fua ma e tiro whaape. Ai va ai po le ase tātou whaafofo. O le ase kako fofo. Tātou te whisoa soani ai e tine ia tu ai ngā whainga wā e ke aka ngei ma e whaale anga ngei. Se whekua la ukala lea. O oile e ili sita ngata e paualanga me whainga o kau whaaleanga, a whai atu ni whaasoa e te tango lava ave le tu te mana o fo ile le whamai o le kau whaaleanga aku porokalame. Ai lilo yo mangaku. E iai le kaimi e le kupu ya oi, e kupu se si oru ainga. Nga ke ea lewa e koe mawhau mai whape. Oh, va ai la ka kou iai. A o hai, a o pai fo, mai whape nga. E oi. E iri kūlanga whape nga. E ke lango ma e ke. Ai nga o nga kupu a ia oi. Pe kupu i lau whangau, pe tupu i oso o tanga wāwala la tapu o aika. Awai, e le iloa e ka ngaka corrupt si pela me ka ongi ainga mangile ainga. Aor kai mea ke sirisila koi mai vai aku o kupu mai na e toi mana tua lo leo fa soa nei. Na e toi mana tua lo leo proklame tau te iai. Ma e fa pefo. Se sa oari. Se sa oari pisa me o si urupo olari. Fa peaka i kongianga kalafaku mangianga kalafakupu. Ai le ai. O leo i o ka ngaka lai ka umai. Ai a fai fo i o lo mawhau e ke fai mai. Se ole fai a fua ngā mea ai ko uru whamasingonga. O e whaafufonga mai ea o lea e o a fo i leo ka ngaka e kau ave i whamasingonga. E le mua o i whamasingonga e mua e ui i makanga ruenga o leo. O e tau mua mai. O le mua ui i makanga ruenga lea. O le makanga ruenga ka e tatau o na tātou whaatuatuina. Ai a whaila or ko ai ngā mele le kupu. Ore ka akia o le ofisa i whale aka e kakaunga tio o male maka upu, ai o mai isi au wari i mai kai le ofisa au ku ia pia, a waku resi i oe. Ka ngaka o le keisi lavange e kasi, mōlia, maka o fia, ai esere mele sa whai e ofisa lea, esere mea nga whai e la kou, e le fe so ka i le fe kau kalai, wai a kua inga mea whapea. O oivo i le te whapea mai, kakia ia, wali tele i o isi tala, a te whatu. O le kele o isi manatu e whai mai, tatia ia mea le malo, o manatu na, tu lou wale upo e tō ia jau, o manatu le tangata e taaile e ta whao vale. E o whai aku, a whapela o ele ke whai so, sorry ase mea, o e ngā lau ke karangu aku e. O ele te fia whai le tala le wha mai, kakia ia le malo ia la kou lau ke whai alono winga, o ele le sile sa o kuila epa, o ele te taale te ta whao vale. No, I'm talking generally. Wafo ila o nga o mawhau ngā or ka ngaka ka a ele ango. E paualo nga mawhau ia. Na o le mea e ai ma o nailo umanawa a umala uwhanau. A o la kouia, whaikaria, a corrupt. Ioe. A oki e sa o ia kongseki vo ia si vanga vela so fitu rauri. A oti ai pea. A e longo fia le tangata. E alofa. E alofa i longa kungu umongi. Kusa pe uo ese mamoku mai marikaula. E le ave esea le loko. Leanga o lai a inga o lo kako whaasingo manga. A whaila e avatusa mātou whaasoa matu wala loa tui matanga ruenga malo. O re kako malo whai whakasi. Anga isa ungoku ila ipa ilang whakarkarangonga nga le an nafi ma le ala tale PMN. E yaila wa ya kakau e kasi lua koru whalima u siksengi. E sao. Ewa merko inga yala nga wa ya ngar kasia
Ai e iai la wa ia kakau. E ke sikisengi ai fea ma fea. Ai e kasi ale ngofoanga e ka ur mea nga e whanga wai. Lala na so ngi pepa e. So se pepa o personal details po o wha maunga wha le tangata. So se me ke wha kumua e le misi mar fasili lea. Place of birth. Date of birth. Place of birth. Nationality. Mali citizenship. E ese ale a maingo fasili ngā lenga ese uma. E mawhainga e siki sengi so se mea. Ai ngā le kasi ale kungu unga e whanga wai. I lo fo ila kan kunga. O le kungu ua sa e whanga wai. O le mea kunga ngai ka ua lo watun umoni. A whaila mau ke karango aku mau mātou tu alalo makapisa ma oke ma sai po le lava le upu ki whaonga. Ona o le alolofa. Le alolofa ruka kua kungu. Awa a sao ma malosi ku ai ngā whainga ia. E malosi loa le whainga lea e pei e kau ue ngisi e le paua uor ko akele ma pei e pū lea fo i le wha aming le whaingo sia kako amio. Ala e sa whai Rusia, ala e sa whai. La e sa whai North Korea, la e sa whai sainga. E kako kere fio o ngā ko ai ngā whainga. Ioe. Kako kere fio o ngā ko ai ngā whainga. Wale ko ia o ngā kamaiki. Wa e sao loa ko ai ngā whainga lea pū lea wha Amerikeli ma le pū lea wha mafia. E siri pū lea wha mafia. Walanga Amerikeli e pe kau whioru. A pū lea wha mafia. Longo winga wakakala wha soro a koa mea sese. Ai wha sa mea sao. Ia. Lengo le life ngā wha mafia o le life wha mafia. E sao mea sese. Ai sese mea sao. Ia. O inga o le mafia lifestyle lia o lea. Drunk, drugs, yeah, money, pawanga ko ngā mea. Whai ule o sa utala e tawanunga i nei minute i te toi. O i o kei loa ai, so far, ever since ngā o mai ei le whaatala noanga lea, ma a mai whaalawa i tele le keisi lea, i le mori maua Samuelu lunga o le Blue TV. O le wafia. O lo ke mankuanga o ke topa. Se tema o ke topa. Se tema. Se tema last year nga na sa wai Samuelu e fia maua se avanoa e whaatara noa. Se kema o ke topa Novema te sema Januari, Februari, maki a pedila me yungi ulai. De o se furukasi masinga. Ai au tau sila Samoa. E po o lea ma lea ngisi maka upu onga e kukupu mai. Ma peye te i eru tato watunu. E umma e ana ngā maka upu ma koe solo whaku. Ai ki e ai runga i le topo maka upu rea. O kukau mō mai. Lenga sa ngonge e asu ngai avui, le fio ngai avui. O le maka upu le ngei o le laua lunga ma e se i longa ua maua longa wha maungi. Whako a mawhai o ngālu i lalo. Ai whaile wingo lau tala. Ngā sauare mori maua Samuelu, ai oso mai mawhai ngā pāro kala aiki fo ia lena tutu mai ai ia. Ale vena ale matu ma mo. Ele i mawhai ai kala angor ngā. Ai, that's a big thing. What i liu ku malo sa HRPP, what i liu le fast. Ska mai kei miang karango men ngā maka upu koe kifa i lalo. Ai lau walu ngā mai are maka upu le mori mahu Samuelu. I le maliu tu au. Sau o re kere. Falanga i mai lunga maka upu ar nupi wha. Aspano mara vaenga ua pepese ai. Kangaka. Wha peo le aka ki whangar ngā le laka o feo whai ai. Feo whai e ngā maka upu. Are wa koe mau i lalo. Ai keke mai ai runga le sau runga o maka upu a Samuelu po orka motu au. Sau molia ia le fionga ia fpule ia. Ai le molia fpule ai kulou le fionga le faipule. Kako me ia kumele nga malanga i kukuila la walunga mai fo ile ngā mea. O whianga whai ai. E alua ngā news koe drop i lalo. O tau maua mai le mele u te whai atuai. Leanga o lai ai lea nganga o lea kua o lo ukari kongunga lea.
o lai manga o le nganga o le tua. I ngā whaia ia le mea sao, ma whaia e whiu wā lai ki ngeia I lalo le keislea. Vai whala e makua paso, makua I paso ka ngaka e kau ma whaie. E ki ngeia ma whaalava ia ma kau whaafefefe mai. E le ma whai ngā drop I lalo le maka upu lea. E le ma whai. Ko kupu mai maka upu I whaalave-lave ngai ka ngaka ngā ruenga whaavai kaimi o a uma mau news o a le tele o mau mea le fukako pisa le pili le ngei e uma e a e palasia I lalo ai keke mai runga I le alu le levo le I le lau alunga I le news o le case le sa o le leia it's a case of the century. Awa o le upu mongi. Anga si la fia le lei e le akua. Anga sila fia e le o se mea faku le mea lea. Se faku o vatu, whau mai nei minuti. Anga sila fia e lea tua o se mea faku le kala lea ma le mori maua kama lea. O ke faku rau kala, wa levang ka ai fala. Yes, wa levanga ka ai fala. Wa leva o nga musu Samuelu e whaasafa fuolo nga kingo ma loka fua nga ia mangame uma a ure sauia e aru I fafu. Ia. Mongi ala ukala le fak. Ole ala me ala inga sanga fau ma sanga ole me nga ala ingo ka fa ngo le fa mai o me fa fau. Ma ala utala foi le ala challenge foi le fa ya tu tama le Samuel. A fa inga e lo ongi au me fa fau. Wa lava yeranga. Yes. Wa lava yeranga. Ai kango ka ukingo le me mongi. Ai a fai o e silafia e Samuel o le me mongi lea nothing but the truth. E o maiso mai le au soe. E umia nga whaakaakia I le kulanga ma walunga ma le laualunga ma le wheme me ai ma o le a mapunga I runga le angongoa I o le mese se I longa e whaalia le me tonu le keisi lea. Se urunga vai venga le vanga lea. So whaamaruru atu la ya o tou ye nau e tina ia. Le, it's not me, it's not anyone else. E saupea lava pea. Wa no vai atu foi. Wa tau sa inisi o tangata I le shea pea mai e le sunga ia turisi le fionga fonti. Wa sa inisi foi ngā lefa mai ia se o le mai so o ai o le aer kai mila afai ai le a malea lau kapi e kau sa ia nga ili to e mai pea ma le fa manatu mai ele a. Ia malili e io ko finga ngalo. Malili e io o tou nai tou te sai ma tou faale ioi. A fo ile wo fa kure kala anga sila fia e Samuelu o ngianga mengi anga fai o ngianga mori mau faku. Mo le van give up. Yes. Mo le van give up. Ai o te loa e a umo utari tonu. Ua sili aku le fefe o Samuelu I le akua. Ia. Mo o tou la ia e tou te tuu fesili. Tātou tālia pea. Tātou tālia pea. Au ke loa ua sili aku le fefe o Samuelu I le akua. Ngai lo le toe fefe o Samuelu se isiaka nga kaola po se kanga ka soifua le ngila rolang. Ia po o le a lava le tūlanga o le tau faa fefe. Po o le a fo ingi kupe. O lo ule nā tari tonunga. Ioi. Ia, ai na ona tua tufa pena I o tau au tafa. E maa fau lo toi lava le tangata ia. O e fo I le tele tari tonu, a tonu e o ngā fo I le nei taimi umi e whaata ata ai le nei mata upu. Ia, se I fai po le a le whaato whala I ngai lava maa fau. Ai o le aunga umo nei mea uma. Ina ia tato wa ia wau ia au wala sao. E umi a fo I ngā whaa ki ngā kalinga le maka upu lea ngā I le malo. E whaati ngā talinga ngā ika. Pe a wha pea la tau te le whaia se whai o ngai sao. Māmi o tonu. O le a wha ki ngā pea I o kou kalinga ngai maka upu. Tau runga proklame le tau te ia ele nevanga le whiawhi. Awari tia le tua. Ia toi taimi fo le nei. Whiawhi po le nei fo I po. Ia. Whaafitai e o lo te talo le nei mata upu. Ia ma mata upu o malava o lo a fia I tu tonu si o tātou putino. Maua fo I le malosi le to tele ma le lotu tele le to tele. Ia. Awa o ngi fo I kaimi ua. Fio ai whaakasi le saiko o mariki kangia. Ua fio ai whaatasi lava le saito o mariki titania. Ioi.
ia ai al tali tunu ngai marutia lava le soifua ma le ola ia ao la vea i o le tātou tapa au sirilangi. Tātou whailoa i le aso a tae au le tātou sports talanoa. Ia, ma le fionga ia au mua to o vaenga e mese fu o le fionga to le fua NDA lupu. Ia, o le toi whaavofu ile o le tātou por kalabi o te ia i le aso tofi. O le ngalo le tātou papakiu, yes, mo o ele te fisili mai pe whaise tātou papakiu. Ma sani le tātou ainga i oi manurewa, i oe e toi back to the future. e koe back tātou le tātou no fuanga ma sani na Free Winsford Street i manurewa. Ia, e toi liu wa ingar kako papakiu i le aso to nai. Ai, Samoa tātou wheloa i le aso a taiao. I le tāore se furu, pore awha whaore se furu, le mota Samoa. Ia, wa foi ia le wha moe ma le whelo inga, ma le teitai le sunga David Seymour. Ia, wa foi le una ina foi o le, ina ia le la tūrong lango. Ai, toi tua tūrunga le tātou papakiu le stona. I le o papakiu kai au, kewa e laku fo ia kai au whapea mai. O whera papakiu le ako whamai, le o le stona i tātou address masani. Ia, but e whiawhi, to ona seta fare malu pio voliko alofa tele mo o Samoa soifua mai manuia. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project.